샘베찬호, 그간 평안하셨습니까? За бүгдээ өнгөрсөн хугацаанд сайн сууж байв уу? 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우신 아버지 하나님, 저희를 이 세상 죄악 가운데서 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Ариун инэрэнгүү бурхан аав минь биднийг энэ ертөнцийн гим нүгэл дундаас аварч өгсөн таны нэгүсэлд баярлалаа. 또한 저희를 구원하셔서 주님의 몸된 교회 가운데 거룩하신 말씀으로 인도해 주시고 지켜 주시는 것 감사드립니다. Аварч өгөөд та биднийг өөрийн бие болох чуулган дотроо өөрийнхөө ариун үгээр сахин хамгаалж удирдан шиглүүлж байгаа талархаж байна. 오늘도 예수님의 피로 구원받은 형제 자매님들 하나님 말씀 앞에 나왔습니다. Өнөөдөр ч бас эзэн таны үнэт цусаар аврагдсан ахан дүүс маань таны үгийн өмнө ирээд байгаа билээ. 하나님의 말씀으로 우리를 더욱 거룩하게 하여 주시고 Үгээрээ та биднийг илүү ариун болгож өгнө үү? 그 말씀이 우리 각 사람에게 교훈이 되어서 살아 역사할 수 있도록 도와주시옵소서. Таны үг бидний сэтгэл зүрхэнд сургамжийг өгч, таны үг бидний сэтгэл зүрхэнд ажиллахад та туслаарай. 말씀을 들을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받아 믿음의 역사를 이룰 수 있도록 도와주시옵소서. Үгийг сонсохдоо бид хүний үгээр сонсох бус, харин Бурхны үгээр сонсон хүлээн авч, итгэлийн үйлсийг гаргахад та туслаарай. 저희의 어리석음과 부족함을 알기에 온전히 하나님의 말씀에 의지합니다. Бид бүхэн өөрсдийгөө дутмаг сул дорой гэдгийг мэдэх тул зөвхөн Бурхан таны үгэнд л найдаж байна. 오늘의 모든 시간 주 성령께 의지하오며 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн бүхий л цаг хугацааг эзэн ариун сүнс танд даатгаад биднийг хайрлан аварч өгсөн эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 디모데전서 4장을 찾겠습니다. 1-р Тимот 4-өөс харцгаая. 디모데전서 4장입니다. 1-р Тимот 4 байна.
디모데전서 4장 12절입니다. 1-р Тимот 4:12. 디모데전서 4장 12절 함께 읽겠습니다. 1-р Тимот 4:12-ыг хамтдаа уншийе. Хинч чамайг залуу хэмээн бүү басамжлаг. Харин чи итгэгчдэд уг зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариунаараа үлгэр дуурайл бол. 네, 디모데전서는 사도 바울이 영적 아들이자 젊은 목회자인 디모데에게 교회 안에서 어떻게 처신을 해야 될지 말씀으로 교훈해 주는 내용입니다. За 1-р Тимот ном бол Илч Паул өөрийн сүнслэг хүү болох Тимот. За тэгээд залуу пастор байсан тэр Тимотод хандан чуулган дотор ямар байх ёстой талаар хэлж зөвлөсөн үг байгаа. 디모데가 젊기 때문에 교회 안에서 무시를 당할 수도 있다라고 생각했기 때문입니다. Тухайн цаг үедээ Тимот залуу байсан, нас залуу байсан учраас чуулган дотор бас басамжлагдах үе гэж эмээсэндээ битсэн байна. 업신여김을 당할까봐 이러한 말씀을 나누고 있습니다. Тэгэхээр бүү басамжлагдаасаа гэсэндээ ийм үгийг хэлж байгаа хан. 그래서 권위는 나이에서 나오는 것이 아니라 Тиймээс энэ эрх мэдэл гэдэг чинь наснаас хамаардаг юм биш. 삶의 본으로 나타나는 것이다라는 것을 교훈하고 있는 겁니다. Харин амьдралын үлгэр жишээж байдлаас гардаг гэдгийг хэлж байгаа хан. 그래서 그리스도인이 갖춰야 할 영적 기준을 아주 잘 설명하고 있습니다. Тийм болохоор Христэд итгэгч хүний тээх ёстой, эзэмших ёстой сүнслэг шалгуурын талаар, хэмжүүрийн талаар маш тодорхой хэлж байгаа. 세상에서는 말을 잘하는 사람을 따르지만 Энэ ертөнцийн бол ламны фигур сайтай хүнийг итгэж дагдаг. 교회는 그 사람의 삶이 증거가 되고 그 사람의 삶을 통해 사람들이 따르게 돼 있는 겁니다. Харин чуулган дотор хүмүүсийн амьдарч байгаа амьдралаар дамжуулан амьдрал нь өөрийг нь батлан харуулж байгаа түүгээр дамжуулаад итгэж дагдаг байна. 그래서 여기 4장 12절 말씀에 Тэгэхээр энэ 4:12 дээр 5가지에 대해서 본이 되라라고 말씀하고 있습니다. 5 зүйлээр үлгэр дуурайл бол гэдгийг хэлж байгаа. 첫 번째가 말에 대해서 본이 되어야 된다라는 겁니다. Нэгдүгээрт нь энэ үгээрээ үлгэр жишээч байх ёстой гэдгийг хэлж байна. 구원받은 그리스도인이라면 Аврагдсан Христэд итгэгч мөн бол 이 말이 달라져야 된다라는 겁니다. энэ амнаас гарах үг өөр байх ёстой. 세상 사람들이 쓰는 말이 아니라 ертөнцийн хүмүүсийн ашигладаг, хэрэгэлдэг үг биш. 그리스도인의 말이 나와야 된다라는 겁니다. Харин Христэд итгэгчийн үг гардаг байх ёстой гэсэн үг байна. 그리고 자세가 항상 우리는 정돈돼 있어야 된다라는 겁니다. Тэгээд бидний биеэ авч явж байгаа байр байдал үргэлж цэвэр цэмцгэр байх ёстой. 그래서 이 말 자체가 얼마나 중요한지에 대해서 가장 첫 번째 설명을 하고 있습니다. Тийм болохоор энэ хүний амнаас гарах үг, энэ яриа гэдэг чинь ямар чухал зүйл болоод энэ ишлэл дээр хамгийн ихэнд гарч байгаа бол. 왜 그러냐면 Ягаад тийм бэ? 그 사람을 알려면 그 사람의 말을 들어봐야 되는 거잖아요. Тухайн хүнийг таньж мэдъя гэх юм бол тухайн хүний амнаас гарч байгаа, ашиглаж байгаа үгийг нь харахад болно. 내가 어떤 사람인지를 증거하는 건 내가 어떤 말을 하고 있느냐라는 겁니다. Би ямар хүн бэ гэдгийг баталж харуулж байгаа нь би ямар үгийг ашиглаж байна вэ гэдгээс хамаарж 그래서 байна. 내 입에서 나가는 말이 곧 나의 인격이 된다라는 겁니다. Тийм болохоор миний амнаас унаж байгаа үг намайг харуулж байгаа хан. 그렇기 Миний 때문에 зан чанарыг. 구원받은 그리스도인은 말을 더 아름답게 써야 된다라는 겁니다. За тэгэхээр Христэд итгэгч хүн бол үнэхээр үтсгэлэнтэйгээр ярьдаг байх хэвээр. 우리 입에서는 항상 선한 말이 나가도록 해야 된다라는 겁니다. Бидний амнаас үргэлж сайн сайхан үг гардаг байх хэрэгтэй. 우리의 말 속에는 하나님의 말씀이 있고 그 말씀이 나가야 된다라는 겁니다. Бидний амнаас гарах үгэнд Бурхны үг бас шингэсэн байх хэвээр. Бурхны үгч гардаг байх хэвээр гэсэн үг. 그 다음에 두 번째는 행실입니다. Түүний дараа хоёрдугаарт нь зам байдал буюу 이제 үйлс байгаа. 생활 방식이 구원받기 전과 구원받은 후는 달라져야 된다라는 겁니다. Миний амьдралаа авч явж байгаа байдал энэ аврагдахын өмнөх байдлаас өөр байх хэрэгтэй. 교회에서만 달라지는 것이 아니라 Энэ чуулган дээр л өөр байх биш. 직장에서도 Ажил дээр, 학교에서도 сургууль дээр, 가정에서도 гэр орондоч 내가 어디에 가서 있든 우리의 행동은 달라져야 되는 겁니다. би хаанч байдаг байсан надаас гарах үйлдэл өөр байх ёстой байна. 그 다음에 세 번째는 사랑에 대한 이야기입니다. Түүний дараа 3 дугаарт нь хайрын талаар хэлж байна. 교회를 대하는 마음이 달라야 하고 Энэ чуулганд хандсан миний сэтгэл өөр байх 형제 ёстой. 자매를 대하는 마음이 달라야 하는 겁니다. Ахан дүүсээ гэсэн миний сэтгэл бас өөр байх хэрэгтэй. 정말 사랑으로 대해야 된다라는 겁니다. Би хайраар хандах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 그냥 우리는 세상 사람들의 만남이 아닌 겁니다. Бид нар энд цугларсан байгаа нь ертөнцийн хүмүүсийн уулзалт цуглаан шиг биш 우리 байна. 속에는 항상 주님이 계시는 겁니다. Бидний дотор
эзэн бол үргэлж хамт байна. 주님의 사랑이 우리의 모든 관계를 만들어 가듯이 Эзний хайр бидний харилцааг бий болгож явж байгаа шиг 주님의 사랑으로 서로 사랑하는 그런 삶을 살아야 된다라는 겁니다. эзний хайраар бид бүхэн бас нэг нэгээ хайрлаж амьдрах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 사랑의 본이 돼야 된다고 Тийм 말씀하고 болохоор 있고 энэ хайраар үлгэр жишээч байх ёстой гэдгийг хэлж байна. 네 번째는 믿음입니다. Дөрөвдүгээрт нь итгэл, 하나님을 신뢰하는 마음, бурханд найдаж буй сэтгэл, 말씀에 순종하는 삶을 살아야 된다라는 겁니다. үгэнд дуулууртай амьдрах ёстой гэдгийг илэрхийлж байна. 말씀을 많이 아는 것이 중요한 것이 아니라 Энэ үгийг их мэддэг байх нь чухал хэрэг биш байна. 정말 한 말씀이라도 붙잡고 그 말씀을 믿음으로 이루어내는 삶이 필요하다라는 겁니다. Нэг үгийг ч болов зууран бариад тэр үгийг би хэрэгжүүлснээрээ биелүүлж амьдрах тийм амьдралыг хэлж байгаа. 그래서 믿음의 본이 되는 삶을 살아야 된다라는 겁니다. Тийм болохоор ингэж итгэлээрээ үлгэр дуурай болж амьдрах ёстой гэдгийг хэлж байна. 그 다음에 마지막에 정절에 대한 말씀을 하고 있습니다. Тэгээ түүний дараа сүүлд нь цэвэр ариун байдлын талаар хэлж байгаа. 구원받은 그리스도인은 도덕적으로 깨끗해야 되는 겁니다. Аврагдсан Христэд итгэгч хүний хувьд ёс суртахууны хувьд ч бас цэвэр байх ёстой. 마음이 순수해야 되는 겁니다. Сэтгэл нь ч гэсэндээ гимгүү цэвэр цайлган байх 우리 хэрэгтэй. 마음속에 누군가를 이용하려는 마음, Бидний дотор за хэн нэг ашиглах гэсэн сэтгэл. 뭔가 자기 이익을 취하려고 하는 마음, Ямар нэгэн байдлаар өөртөө үр ашигтай байлгах гэсэн сэтгэл. 받으려고 하는 마음이 아니라 Бас авахыг л хүсэмжлэх тийм сэтгэлтэй байх биш. 정말 아낌없이 깨끗하게 내 모든 걸 내어줄 수 있는 마음이 필요하다라는 겁니다. Харин гимгүү цэвэр байж хайр харамгүйгээр бусдад өөрийгөө зориулдаг, өгдөг тийм сэтгэл байх ёстойг хэлж байгаа. 그것에 대해서 본이 돼야 된다라고 말씀하고 있습니다. Тэгэхээр ийм байдлаараа ч бас үлгэр дуурайд болох ёстой гэдгийг хэлж 그래서 오늘 이 байна. 5가지를 말씀드리고자 합니다. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 5 зүйлийн талаар хамтдаа бодож үзэх 첫 болно. 번째, Нэгдүгээрт нь 말의 본이 되는 그리스도인. үгээр үлгэр жишээч Христэд итгэгч. 그리스도인의 말은 절대 가볍지 않다라는 걸 생각해야 됩니다. Христэд итгэгчийн амнаас гарч байгаа үг огтхонч хөнгөн биш гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. 우리의 말 한마디는 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있다라는 겁니다. Бидний амнаас гарах нэг үг хүнийг амьдруулж болно, за бас хүнийг өхүүлж болно. 우리의 말 한마디는 형제자매를 넘어뜨릴 수도 있고 세울 수도 있다라는 겁니다. Бидний амнаас гарах үг ахан дүүсээ босгож ч болно, унгааж ч болно. 우리가 하는 말 한마디가 누군가에게는 위로가 될 수 있고 Бидний амнаас гарах үг хэн нэгнийг тайвшруулж болно. 어떤 말은 누군가에게 평생의 상처가 될 수도 있다라는 겁니다. Бас зарим нэг үг нь хэн нэгэнд насан туршийн шарах болгоч боломжтой. 우리는 말에 대해서 깊이 생각해 본 적이 별로 없습니다. Бидний намнаас гарах үгийн талаар гүн гүнзгий бодож үзэж ирсэн удаагүй. 자기가 남의 말에 의해 상처를 받고 있으면서도 Хэн нэгний үгнээс болоод би шархалдаг мөртлөө 내 말에 대해서는 깊이 생각하지 않는다라는 거예요. өөрөө хэлж байгаа яриа үгнээс болж үүний талаар гүн гүнзгий боддоггүй. 왜? 내 마음만 편하면 되는 거니까. Яагаад вэ? Миний сэтгэл амар байхад болдог. 근데 그리스도인은 달라야 하는 겁니다. Харин Христэд итгэгч хүний хувьд өөр байх хэрэгтэй. 정말 말에 대해서 Үнэхээр энэ үг хэл дээр 우리는 깊이 생각해 봐야 되는 겁니다. бид нар гүнзгий бодолтой байх хэрэгтэй. 골로새서 Колосай 여기 적어 두시고요. энэ ном 골로새서 хавчургаараа тогтоогоод 4장입니다. Колосай 4 байна. 4장 6절입니다. 4-ийн 6. 함께 읽겠습니다. 6-аг хамт уншия. Та нарын яриа үргэлж нэгүүлсэнгүй бөгөөд давсаар амталсан мэт байг. Ингэснээр та нар хүн болгонд яаж хариулах учиртайгаа мэдэх юм. 은혜 가운데서 말하라 이렇게 말씀하시잖아요. За эндээс харах юм бол та нарын яриа үргэлж нэгүүлсэнгүй байг гэдгийг хэлж байгаа. 이것은 사람을 살리는 말을 하라 그런 뜻입니다. Энэ нь ямар утгатай вэ гэвэл хүнийг амьдруулдаг үгийг хэл гэсэн үг. 상대를 낮추는 말이 아니라 Эсрэг талын хүнээ доош нь хийдэг үг биш. 세워주는 말. Харин босгож өгдөг үг. 상처를 주는 말이 아니라 위로하는 말. Шархлуулдаг үг биш, харин тайтгаруулдаг үг. 판단하는 말이 아니라 이해하려는 말. Бас шүүмжилдэг үг биш, харин ойлгохыг хичээсэн үг. 정죄하는 말이 아니라 복음을 담은 말을 전하려고 하는 말. Ялалдаг үг биш, харин сайн мэдээг агуулсан үг байх ёстой байна. 그래서 그리스도인에게는 항상 사랑과 인내와 배려가 담긴 말이 포함돼야 된다는 겁니다. Тийм болохоор Христэд итгэгч хүний үгэнд үргэлж хайр, за төвчээр, халамж шингэсэн байх ёстой байна. 그리고 말을 항상 은혜 가운데 소금으로 맞추라 그러잖아요. За тэгээ та нарын яриа үргэлж нэгүүлсэнгүй бөгөөд давсаар амталсан мэт байг гэж байгаа. 성경에서 소금은 세 가지의 중요한 의미를 담고 있습니다. Библиэлдээс харах юм бол энэ давс нь 3 төрлийн чухал утгыг илэрхийлж 첫 байгаа. 번째는요. Нэгдүгээрт нь 소금은 맛을 내잖아요. за давс бол амт оруулдаг шүү дээ. 소금이 없는 음식은 싱겁고 맛이 없습니다. Давсгүй хоол гэх юм бол ямар ч амтгүй байна. 그와 같이 Үүнтэй адилхан 진리가 없는 말은 힘이 없는 겁니다. үнэн байхгүй үг бол
хүчгүй байдаг. 아무런 능력도 나타나지 않는 겁니다. Тэр үгэнд ямар ч хүч байхгүй. 그러니까 세상 말은 능력이 없습니다. ертөнцийн үгс бол ямар ч хүчгүй. 그러니까 우리 그리스도인의 입에서는 하나님의 말씀이 나가도록 말씀을 담아야 되는 겁니다. Тийм болохоор Христэд итгэгч хүний амнаас Бурхны үг гарахын төлөө Бурхны үгийг үргэлж тээж хадгалж явах ёстой. 왜냐하면 말씀의 능력이 있으니까. Яагаад вэ гэвэл энэ Бурхны үгэнд хүч байдаг 그러니까 болохоор. 우리가 전도 잘하는 사람 한번 보세요. Тэгэхээр энэ сайн мэдээг сайн тараадаг хүмүүсийг та бүхэн нэг ажиглаарай. 그 사람 입에서 뭐가 나오는지. Тэр хүний амнаас ямар үг гард юм бэ? 누군가를 만나면 하나님 말씀이 나오는 거예요. Хэн нэгэнтэй уулзахаар Бурхны үг л тэр хүний амнаас гарч байгаа. 농담이 나오는 것이 아니고 세상 얘기가 나오는 것이 아니고 Тоглоом гарч байгаа юм биш. ертөнцийн янз бүрийн одоо яриа гарч байгаа юм биш. 자기를 자랑하는 말이 나오는 것이 아니라 Өөрөөрөө сайрхаж гайхуулж байгаа үг гарч байгаа юм 항상 биш. 복음이 담긴 말이 나가는 거예요. Үргэлж тэр хүний амнаас сайн мэдээг агуулсан үг гарч байгаа. 하나님에 대한 말씀이 나가는 겁니다. Тэгэхээр Бурхны үг гардаг байна. 그래서 소금에 맛이 있는 것처럼 За тэгэхээр энэ давсан даамт байдаг шиг 우리 말 속에 정말 진리가 있는지 없는지를 항상 생각해 봐야 됩니다. бидний амнаас гарч байгаа үгэнд үнэн байгаа юу гүй юу гэдгийг бид нар үргэлж цэгнэж үзэх хэрэгтэй. 마태복음 5장 13절에 너희는 세상의 소금이라 말씀하시잖아요. Матай 5:13 дээрээс харах юм бол та нар газрын давс гэж гарч байгаа. 그리스도인의 말에는 세상 말과 다른 영적 깊이와 진리의 향기가 있어야 한다라는 겁니다. Христэд итгэгчийн үг нь ертөнцийн үгсээс өөр сүнслэг гүн утга санаа, үнний анхлын үнрийг агуулсан байх ёстой. 그리고 말씀을 잘 듣고 말씀을 잘 묵상하고 Тэгээд энэ үгээ сайн сонсож, энэ үгээ сайн бясалгаж, 말씀을 자기 삶 속에 적용하는 입에서 진리의 말씀이 나갈 수 있다라는 겁니다. энэ үгийг өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлж амьдарч байгаа тохиолдолд миний амнаас гарах үгэнд үнэн байна. 이 진리의 말이 그냥 만들어지는 것이 아닙니다. Энэ үнэн үг, үнний үг надаас зүгээр аяндаа гарчихгүй. 우리가 이렇게 말씀을 듣습니다. Бид ингэж үгийг сонсдог. 그럼 이 들은 말씀에 대해서 묵상해 봐야 됩니다. Тийм бол энэ сонссон үгээ бид нэр бас тунгаан боддог байх хэрэгтэй. 묵상한다는 건 곧 뭡니까? Тунгаан бодно гэдэг нь юу гэсэн үг лээ? 나한테 적용한다라는 거예요. Өөртөө хэрэгжүүлэх, өөртөө тусгаж авах. 말씀이 내 마음에 들어와서 Үг миний сэтгэлд орж ирж, 내 마음을 움직이도록 만든다라는 거예요. миний сэтгэлийг энэ үг хөдлөгдөг байх хэрэгтэй гэсэн. 그게 묵상인 겁니다. Энэ нь бол энэ бясалгал баг. 그냥 듣고 지나가는 것이 아니라 Зүгээр сонсоод өнгөрдөг байх биш. 우리가 말씀을 잘 듣습니다. Энэ үгийг бид нар сайн сонсдог. 그러면 그게 마음에 새겨지고 Тэгээд энэ үг бидний сэтгэлд сийлэгдэж. 그러면 내 방향을 옳은 길로 인도해주고 Тэгээд миний амьдралын зүг чигийг зөв зааж өгдөг. 그 삶을 통해서 내가 경험한 것이 자연스럽게 나가는 겁니다. За үүнийг би амьдралдаа ингэж хэрэгжүүлснээр энэ нь надаас аяндаа гардаг байна. 우리가 말씀을 아무리 암송하지만 Бид нар үгийг хичнээн их цээжилсэн ч 내 삶에 적용되지 않으면 өөрийнхөө амьдралд би 그 хэрэгжүүлэхгүй байна. 말씀은 금방 잊어버립니다. Тэр үгийг би дороо мартна. 근데 내 삶에 적용된 말씀은 Харин өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлсэн үг 잊어버리고 싶어도 잊어버려지지가 않는 거예요. мартахыг хүссэн ч тэр үг мартагддаггүй байна. 왜? 그 말씀이 곧 나를 만들고 있고 나를 야가 움직이고 돼? 있으니까. Тэр үг намайг бий болгож бүтээж байна, намайг хөдөлгөж байгаа болохоор. 그러니까 자연스럽게 на가게 되는 겁니다. Тийм болохоор аажимдаа тийм үг миний амнаас гардаг. 그래서 말씀이 없는 사람은요. Тийм болохоор үг байхгүй хүн 육신의 이야기가 나옵니다. энэ махан биеийн яриад гардаг байна. 농담이 나오는 거예요. Хошигнол гардаг байна. 남에 대한 비방의 소리가 나오는 겁니다. Бусдыг доромжлох үг гардаг байна. 비판의 말이 나옵니다. Шүүмжилдэг байна. 결국 부패한 말이 나오는 거예요. Эцээст ялзарсан үг л тэр хүний амнаас гардаг байна. 그래서 우리는 말씀을 답고 그것을 삶을 통해 내 삶에 변화를 일으킬 때 그 말씀이 자연스럽게 나오게 되는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн үгийг, Бурхны үгийг хүлээж аваад тэр үгийг хэрэгжүүлж амьдарч байгаа тохиолдолд тэр үг миний амьдралыг өөрчилснөөр тийм үг миний амнаас гардаг болох нь байна. 그래서 소금에 맛이 있는 것처럼 Тэгэхээр давсан амт байдаг шиг 우리 말에는 맛이 있어야 됩니다. бидний үгэнд бас амт байх хэрэгтэй. 진리의 맛이 나타나야 되는 거예요. Энэ үнний амт миний үгнээс гардаг байх хэрэгтэй. 그리고 소금은 부패를 막아줍니다. За тэгээд давс муутахаас хамгаалдаг. 소금은 음식이 썩는 것을 막아주잖아요. Энэ давс хоол унд муутахыг хамгаалдаг. 이와 같이 우리의 말은 죄를 막아주는 역할을 해야 된다는 겁니다. Үүнтэй адилхан бидний үгч гэсэндээ гим нүглээс хамгаалдаг байх хэрэгтэй. 그리스도인의 말이 죄를 부추기는 말이 돼서는 안 된다는 겁니다. Христэд итгэгчийн амнаас гарах үг гим нүглийг өдөөж өгдөг үг байж болохгүй. 죄를 멀리하게 만드는 말이 되어야 된다는 겁니다. Харин бусдыг гим нүглээс холдуулж өгдөг тийм үг, тийм яриа надаас гарах ёстой гэсэн үг. 유혹을 키우는 말이 아니라 Энэ уруу татдаг үг биш байна. 거룩함을 지키게 하는 말이 되어야 된다는 거예요. Харин ариун байдлыг хадгалуулдаг үг байх ёстой гэсэн. 남을 넘어뜨리는 말이 아니라 Бусдыг унгаадаг үг биш. 정결하게 하고 세워주는 말이 되어야 된다는 겁니다. Харин бусдыг ариусгаж өгдөг, бусдыг босгон байгуулж өгдөг тийм үг байх ёстой гэсэн үг байна. 그럼 오늘 한번 생각해 보세요. За тийм бол өнөөдөр нэг бодож үзье. 요즘 내가 하고 있는 말들이 보통 어떤 말들인가? Сүүлийн үед миний ашиглаж байгаа үг, миний ярьж байгаа яриа ямар байгаа бол? 내 입에서 나가는 말들이 어떤 말들인가? Миний амнаас унж байгаа үгс ямар үгс байгаа бол? 불평하는 말들인가?
Төвөгшөөж байгаа үг байна уу? 아니면 감사하는 말들인가? Аль эсвэл талархаж байгаа үгс байна уу? 내가 정말 누군가를 깨끗하게 세우기 위해서 교제하고 있는가? Би хэн нэгнийг босгон байгуулж өгөхийн төлөө цэврээр сайхан нөхөрлөж өгж байна уу? 아니면 누군가를 넘어뜨리고 있지는 않은가? Аль эсвэл би энэ үгнээсээ болж хэн нэгнийг унгаж байгаа юм биш үсттэй. 말이라고 해서 다 같은 말이 절대 아니잖아요. Энэ үг гээд бүгд адилхан үг биш шүү дээ. 그래서 내가 살리는 말을 하고 있는지 죽이고 있는 말을 하고 있는지를 잘 생각해 봐야 된다라는 겁니다. Тиймээс би бусдыг амьдруулах үгийг хэлж гин үү? Аль эсвэл хүмүүсийг өхүүлэх үгийг хэлж гин үү? Их сайн бодож үзэх хэрэгтэй. 그리고 소금에는 자극이 있습니다. Тэгээд давсанд сэргээх чанар бас байдаг. 즉 짠맛이 있잖아요. Шорвог байдаг тийм ээ давс. 그것처럼 우리의 말에는 분별력과 기준이 있어야 된다라는 겁니다. За үүнтэй адилхан бидний үгэнд ялгах чадвар болон бас зарчим хэмжүүр байх ёстой. 우리가 하는 말이 무조건 사람의 듣기에 좋은 말만 한다고 그것이 맞는 말은 아니라는 겁니다. Бид бүхэн хүний чихэн чимэгтэй үгийг л их хэлдэг байлаа гэдэг чинь сайн үг гэсэн үг биш байгаа. 때로는 진리를 말할 때 Заримдаа үннийг нь хэлэх үед 누군가에게는 아프지만 그게 겉면의 말이 될 수 있어야 된다라는 겁니다. хэн нэгэнд тэр үг өвдөлт болгоч хэдий за зөвлөгөөний үг байх нь бас. 우리는 겉면 받기를 두려워하잖아요. Бид нар ингэж хүнээс юм сонсох дургүй байдаг тийм 그러나 ээ. 겉면 받기를 우리는 즐겨해야 됩니다. Харин хүнээс зөвлөмж сонсохдоо бид нар дуртай байх хэрэгтэй. 결국 나를 바꿀 수 있는 건 누군가의 겉면에 의해서 바뀌어지는 거잖아요. Би өөрийгөө өөрчлөхийн тулд хэн нэгнээр зэмлүүлж байж, хэн нэгнээр зөвлүүлж байж л өөрийгөө өөрчлөнө. 우리가 말씀을 들을 때도 마찬가지입니다. Бид нар энэ бурхны үгийг сонсохдоо ч бас адилхан. 좋은 말씀이 어떤 말씀이라고 생각하세요? За ямар үгийг та бүхэн их гоё үг гэж боддог вэ? 좋은 말씀은요. За гоё үг гэвэл 하나님의 말씀이 내 마음을 내 영혼을 콕콕 찌르는 말씀이어야 돼요. энэ бурхны үг миний сэтгэлийг, миний сүнсийг хатгадаг байх хэрэгтэй. 나를 감동시켜 주는 말이 좋은 말이 아니라는 거예요. Миний сэтгэлийг гоё хөдөлгөж өгдөг үг чинь сайхан үг, гоё үг биш. 내 마음을 기분 좋게 만들어 주는 것이 그것이 좋은 말씀이 아닌 거예요. Миний сэтгэл санаа гоё болгоод өгчдөг, сэргээгээд өгчдөг үг бол энэ гоё үг биш байна. 정말 좋은 말씀은요. Үнэхээр гоё сайхан үг гэвэл 나를 변화시키는 말씀. намайг өөрчилдөг үг. 내 안에 있는 잘못된 것을 찾아내는 말씀. Өөрийнхөө дотроос буруу зүйлийг болохгүй байгаа зүйлийг олж илрүүлж байгаа үг гэсэн. 오늘 거울들 보시고 오셨죠? Өнөөдөр та бүхэн толинд хараад гарч ирсэн үү? 안 보셨어요? Хараагүй юу? 보셨죠? Харсан биз дээ? 왜 보셨어요? Яагаад харсан бэ? 나의 모습을 보기 위해서. Би өөрийнхөө байдлыг харах гэж. 거울을 보는 목적이 그렇잖아요. Толинд харж байгаа зорилго тэр шүү дээ. 그죠? Тийм ээ? 아니에요? Үгүй мó? 예. 그래서 내 잘못된 것을 찾아서 고치기 위해서. Надад ямар одоо алдаа байна? Тэрийг олж хараад засахын тулд. 그래서 내 모습이 온전할 때 Тэгээ миний дүр төрх яг цэвэр цэмцгэр байх. 우리의 걸음은 당당하게 바깥으로 나갈 수 있습니다. Бид бүхэн гадуур гараад алхахдаа нүур бардам алхна. 맞죠? Тийм биз дээ? 저도 오늘 거울은 없었지만 보고 왔습니다. За би ч бас сая наашаа гарч ирэхийн өмнө тойл байгаагүй л тэгэхдээ нэг тусгал тарчаад гарч ирсэн. 제가 9월 달에 대학부 모임에 왔다가 Би 9 сард оюутны нөхөрлөлд үг орохоор ирсэн. 거울을 안 보고 그냥 말씀하러 갔습니다. Тэгээ тойлонд харалгүйгээр шууд энэ дөр рүү гарцсан 그래서 байгаа. 1시간 10분을 말씀을 했는데 Тэгээ цаг 10 минут үг орсон. 나중에 영상으로 봤더니 넥타이가 돌아갔어. Дараа нь бичлэгээ үзсэн чинь зангаа маань эргэцсэн байж байгаа. 그거 보고 있는 사람들이 얼마나 답답했을까? Тэр байдлыг хараа сууж ирсэн хүмүүс ямар их одоо бачимдсан бол 저 가서 고쳐주고 싶었을 거야 아마. очоод засаад өгчих юмсан гэж бодсон байх. 그죠? Тийм ээ? 그거와 같은 거예요. За яг түүнтэй адилхан. 우리는 말씀 앞에 내 영혼을 비춰보는 겁니다. Бид нар энэ үгийн өмнө энэ үгнээс өөрийнхөө сүнсний байр байдлыг хардаг. 내가 잘못된 것이 무엇인지. Надад ямар буруу байна? 그리고 발견하고 그걸 고칠 때에 Түүнийгээ олж илрүүлээд түүнийгээ би засах үед 우리는 이 세상을 담대하게 살아갈 수 있는 거예요. бид нар энэ ертөнцийн нүүр бардам зоригтой амьдрч чадах нь. 근데 내 안에 죄가 있습니다. Харин миний дотор гим нүгэл байна. 내 안에 잘못된 습관이 있습니다. Миний дотор буруу муу зуршил байна. 이걸 고치지 않고 나가면 Үүнийгээ би засаж залруулахгүй гарч ивэл 다른 사람들이 넥타이 고쳐주고 싶었던 것처럼 저거를 고쳐주고 싶을 거라는 거예요. бусад хүмүүс миний зангааг засаж өгөхийг хүссэнтэй адилхан тэр байр байдлыг нэг засаад өгчих юмсан гэж бодоод байж байна. 그래서 건면해 줄 거라고요. Тийм болохоор надад зөвлөх нь байна. 형제님 그거는 좀 요래스케 했으면 좋겠습니다. Аха та наатахад ингээд нэг жоохон цэгцэлчмээр байна. 근데 우리는 대부분 어떤 마음이 있습니까? Гэтэл бидэнд дийлэнх тохиолдолд ямар сэтгэл байдаг 난 вэ? 괜찮아. Би 너나 зүгээр. 잘해. Чи 왜 나한테 өөрийгөө л 뭐라 хийчээ. 그래? Намайг юу гээд байгаа? 이거는 곧 뭐예요? 인 삐뚤어진 요에. 넥타이가 삐뚤어졌다고 얘기하는 것을 괜찮다라고 얘기하는 사람과 같은 겁니다. Далийчгсан зангааг далийчгсан байна гэж хэлээд байхад хүртэл зүгээрээ гэж хэлж байгаа хүнтэй адилхан бахна. 겉면을 받을 줄 아는 것.
Тэгэхээр ингэж зөвлөмж сонсож чаддаг байх. 우리는 말씀을 통해서 Бид нар үгээр дамжуулан 나를 더 아름답게 만드는 거예요. өөрийгөө илүү үтсгэлэнтэй болгож явах хэрэгтэй. 우리는 육체만 아름답게 만드는 게 아니고 Бид энэ махан биеэл гоёж гоодож явах биш. 마음의 화장을 뭘로 할 거냐? Энэ сэтгэлээ би юугаар гоёх вэ? 우리의 마음의 화장은 말씀으로 하는 겁니다. Сэтгэлээ бид бүхэн энэ үгээр гоёдог. 아름답게 만들어 가는 거예요. Үзэгсэлэнтэй болгож явдаг. 그리스도인의 아름다운 모습으로 만들어 가는 거예요. Христэд итгэгч хүний үтсгэлэн гоог бий болгож явдаг байна. 바로 그것을 말씀하고 있는 겁니다. За тэгэхээр түүнийг хэлж байгаа. 그래서 참된 사랑 안에서 진리를 말하라. Тийм болохоор жинхэнэ хайрын дотор үннийг ярих хэрэгтэй байна. 은혜 없는 진리는 사람을 다치게 하지만 Нэгүсэлгүй үнэн бол хүнийг гэмтээдэг. 진리 없는 은혜는 사람을 망가뜨릴 수 있지만 Нэгүсэлгүй үнэн бол хүнийг сүйтгэдэг. 하나님의 은혜와 소금을 함께 말할 때 하나님의 능력이 나타나는 겁니다. Харин Бурхны нэгүсэл болон энэ давсыг хамттан нийлүүлж би ярьж байгаа үед Бурхны хүч байдаг байна. 그리고 여기 뭐라고 말씀하시냐면 Тэгээд энд юу гэж хэлж байгаа вэ 각 гэвэл 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 그러잖아요. хүн болгонд яаж хариулах учиртайгаа мэдэх юм. 아무 말이나 하지 말고 За тэгэхээр дур зоргоороо ярих биш байна. 하나님이 원하시는 대답은 한 상황에 맞는 말, Тэгэхээр Бурхны хүсэж байгаа хариулт нь нөхцөл байдалд яг тохирсон үг. 상대의 형편을 아는 말, Бусдын байдлыг ойлгож байгаа үг. 상처를 고려한 말, За тэгээд шарах болох эсхийг бодож үзэж байгаа үг. 진리를 담은 말을 해야 된다라는 겁니다. Тэгээд үнэн байх ёстой байна. 그래서 잠언 12장 18절에 보면 Тиймээс сургаалт төгс 12-ийн 18 дээрээс харах юм бол 지혜로운 자의 혀는 양약과 같다 그러잖아요. мэрэгэн хүний хэл илаарчлыг авчирнаа гэсэн байгаа. 지혜로운 자의 혀. Мэрэгэн хүний хэл. 지혜로운 자가 어떤 자입니까? За мэрэгэн хүн гэж ямар хүн бэ? 하나님의 말씀을 많이 담고 있는 자. Бурхны үгийг сэтгэлдээ их тээж явдаг хүн. 그게 지혜로운 자고 Тэр хүн бол мэрэгэн хүн байна. 그 사람의 입에서 나가는 그 지혜의 말씀이 모든 사람에게 양약이 될 수 있다라는 겁니다. Тийм хүний амнаас гарч байгаа тийм үгс, Бурхны үгс бусад хүмүүсийг илааршихад хүргэдэг байна. 그래서 그리스도인의 말은 자동으로 만들어지는 것이 아닙니다. Тийм болохоор Христэд итгэгчийн үг зүгээр л автоматар гардаг биш байна. 말씀을 읽고 말씀을 듣고 기도로 만들어지는 겁니다. 기도. Харин үгийг уншиж, үгийг сонсож, залбирлаар дамжуулан бий болж идэг байна. 말씀을 읽고 듣는 데서 끝나는 것이 아닙니다. Үгийг уншаад сонсоод дуустдаг байх биш байна. 그것을 기도로 다듬어져야 된다. Тэгэхээр би залбирлаар дамжуулан үгээ боловсруулах ёстой. 그러지 않으면 우리 됐고. 입에서는요 더러운 말이 나갈 수밖에 없습니다. Бидний амнаас ялзарсан үг гарахаас өөр аргагүй. 에베소서 Ефес 4장입니다. 4 4장 29절입니다. 4-ийн 29 байна. 29절 함께 읽겠습니다. 29-ыг хамтдаа уншия. Амнаас ч ямар ч ялзарсан үг буу гараг. Харин хэрэгтэй үед нь бусдыг босгон байгуулах тустай үг хэл. Тэгвэл энэ нь сонсож буй хүнд нэгүсэл өгнө. 여기 더럽다라는 말은 단지 욕설만 의미하는 것이 아닙니다. За энд гарч байгаа ялзарсан үг гэж байгаа нь энэ одоо муудсан үгийг хэлж байгаа. Энэ нь зөвхөн одоо хараалын төвшний үг биш байна. 상대를 깎아내리는 말, Эсрэг талын хүнийг бууруулж байгаа үг. 남을 비아냥거리고 조롱하는 말, Бусдаар тохуурхаж байгаа, бусдыг илэглэж байгаа үг. 그리고 분노를 쏟아내는 말, Тэгээд уураа гаргаж байгаа үг. 뒤에서 남의 이야기를 하는 말, Бас араар нь хин нэгнийг муулж байгаа үг. 험담하는 말, За ховж ив. 그 다음에 거짓말하는 것, Тэгээ худал үг. 그 다음에 과장된 말하는 것, Тэгээ хэтрүүлсэн үг. 누군가를 낙심하게 하는 말, Бас хин нэгний урмыг хугалж байгаа үг. 남의 믿음을 무너뜨리는 말, Мөн хин нэгний итгэлийг нурааж байгаа үг. 이런 말이 더러운 말인 겁니다. Ийм үгс бол ялзарсан үг байна. 더러운 말은 그냥 욕만 얘기하는 것이 아니에요. Тэгэхээр энэ ялзарх гэж байгаа нь зөвхөн одоо хараалын шинжтэй үг биш. 누군가에게 유익이 되지 않는 말은요 더러운 말인 겁니다. Хин нэгэнд бусад хүнд үр өгөөж өгөхгүй л үг бол тэр чинь ялзарсан үг байна. 남에게 손해가 되는 말들은 그거는 더러운 말이 되는 거예요. Бусдыг хохироход хүргэж байгаа үг бол ялзарсан үг байна. 그래서 사람이 더럽게 하는 것이 먹는 거 입으로 들어가는 것이 아니라 입에서 나오는 것이라 그러잖아요. Тийм болохоор хүнийг одоо бозралдаг зүйл нь энэ ам руу орох зүйл биш харин амнаас гарах зүйл гэдэг үстэй. 그래서 우리의 이 말을 참으로 잘 만들어야 된다라는 겁니다. Тиймээс бид бүхэн энэ амныхаа үгийг үнэхээр сайн боловсруулдаг байх хэрэгтэй. 그래서 여기 뭐라고 말씀하시냐면 Энд юу гэж хэлж байна? 덕을 세우는 말 하라고 합니다. 덕을 Бусдыг босгон байгуулах үг хэлээ. 무너뜨리는 것이 아니라 세워주는 말을 이야기하는 겁니다. Унгаадаг үг биш харин босгодог үгийг хэл гэж байгаа. 용기를 주는 말, Урам зориг өгдөг үг, 회복시키는 말, сэргээдэг үг. 마음을 이끌어주는 말, Энэ сэтгэлийг нь зөвд чиглүүлдэг үг. 소망을 주는 말, Бас итгэл найдвар төрүүлдэг үг. 다시 일어설 수 있도록 만들어주는 말. Дахин босгоход нь тусалдаг үг. 그래서 지혜로운 자의 말은 생명나무와 같다 이렇게 말씀하잖아요. Тийм болохоор
Энэ амирлангүй хэл ами мод гэж хэлсэн байдаг. 지혜로운 자의 말은요. Амирлангүй хэл. 살리는 겁니다. 영혼을 살리고 형제 자매들을 이렇게 세우시고 Ами мод буюу ахан дүүсийгч босгон байгуулдаг. За энэ төөрсөн байгаа сүнсийгч авралт хүргэдэг. 그래서 우리 입에서 나가는 좋은 말들은 사람에게 생명력을 불어넣어 주는 겁니다. Тийм болохоор бидний амнаас гарч байгаа зөв сайн үгс босод хүмүүст энэ амийг үлээж оруулж идэг. 그래서 우리는 훈련해야 됩니다. Тиймээс бид бүхэн энэ тал дээр сурах хэрэгтэй. 부드럽고 선한 말을 할 수 있도록. Зөөлнөр ярихын тулд бас сайн сайхныг л хэлэхийн тулд 형제 자매를 세워주고 영혼을 살릴 수 있도록. ахан дүүсээ босгон байгуулж сүнсийг амьдруулахын тулд 관계를 회복시켜주는 그런 말들을 자꾸 연습해야 됩니다. энэ хүн хоорондын харилцааг одоо бий болгож бүтээж өгдөг, сайнаар хадгалж өгдөг тийм үгсийг бид нар өөртөө бий болгож бэлдэх 이런 хэрэгтэй. 것들은 저절로 만들어지는 것이 아니에요. Иймэрхүү үгс надаас аяндаа гарчихгүй. 필요한 대로 말하라 그러잖아요. Тэгэхээр шаардлагатай бол яар гэж байгаа хань. 그렇게 필요한 대로 말할 수 있도록 내가 준비가 돼 있어야 필요한 대로 그 말이 나갈 수가 있을 건데 За шаардлагатай үед нь ярихын тулд би бэлдсэн байж ижил яг шаардлагатай үед ярьж чадна. 준비되어 있지 않으면 아무리 좋은 말을 하고 싶어도 할 수가 없는 겁니다. Харин би бэлдээгүй байх юм бол хичнээн ярихыг хүссэн ч тэр шаардлагатай үгсийг хэлж чадахгүй. 우리 안에는 Бидний дотор 이미 전에 습관들이 꽉 차 있습니다. аль хэдийн энэ өмнөх зуршлууд маань дүүрэн байгаа. 세상 속에서 익혀져 있는 것들이 다 들어와 있습니다. Энэ ертөнцийн дээр амьдарч байхад бидний дотор суудсан зүйлс яг л хэвээрээ байж байгаа. 이것들을 밀어내고 Энэ зүйлсийг би гаргаж хайж 하나님이 주시는 선한 말을 내가 담으려면 Бурхны өгж байгаа тэр сайн үгийг би дотроо тээя гэвэл 내가 수고하지 않고 노력하지 않으면 안 된다라는 거예요. би хичээж би зүтгэхгүй бол болохгүй байна. 그래서 말씀을 들을 때에도 Тийм болохоор үгийг сонсохдоо ч 정말 그 말씀이 내 안에 들어올 수 있도록 энэ үг миний дотор орохын төлөө 아파도 받아야 되는 겁니다. би өвдөж исэн ч авдаг байх хэрэгтэй. 하나님의 말씀은 운동력이 있다고 하시잖아요. Бурхны үг бол идэвхтэй гэж байгаа шүү дээ. 그래서 우리의 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하는 것이 하나님의 말씀입니다. Тэгээ бидний сүнс үе мөчийг нэвтлэн хатхан орж чадах үг байна. 히브리서 4장 12절에 분명히 말씀하시잖아요. Еврей 4:12 дээр маш тодорхой хэлж байгаа. 하나님의 말씀은 살았고 Бурхны үг бол 운동력이 아멘. 있어서 이뚝대. 좌우의 날선 어떤 곰보다도 예리하여 хоёр талдаа эртээ ямар ч элднээс хурц 그 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 그랬어요. сэтгэл ийгээд сүнсийг үе мөчийгээд нуус чүмгийг салтал нэвтрэн ордог. 그것이 내 속 깊숙이 내 골수까지 들어와야 된다라는 거예요. Энэ үг миний сэтгэл зүрхэнд хамгийн гүнзгий хэсэгт нь хүртэл нэвтэрч чадах ёстой. 그래야 옛 것을 버리게 되고 새 것을 받아들이게 된다라는 겁니다. Тэгж байж би урдын зүйлээ хуучин хүнээ тайлж шинийг би хүлээж авах нь. 사람이 얼마나 강한지 아시잖아요. Хүн өөрөө ямар хүчтэй вүлээ дээ. 그죠? Тийм ээ. 사람이 얼마나 자기를 사랑하는지 아시잖아요. Хүн өөрийгөө ямар их хайрладаг вүлээ дээ. 그죠? Тийм ээ. 여러분들 자기 사랑해요, 안 사랑해요? Та бүхэн өөрийгөө хайрладаг уу, үгүй юу? 사랑하잖아. хайрладаг үстэй. 그러니까 남이 나를 저평가하는 소리를 듣기 싫어합니다. Тийм болохоор бусад хүмүүс намайг одоо доогуур үнэлэх, муугаар үнэлэхэд дургу байдаг. 근데 그걸 들을 줄 안다면 Харин ийм зүйлийг би сонсох чихтэй 우리는 байвал 엄청난 변화를 가져올 거예요. бид өөртөө асар их өөрчлөлтийг оруулна. 정말 엄청난 변화를 가져올 겁니다. Асар том өөрчлөлтийг оруулна. 싫은 소리 듣기 싫어하는 사람은 결국에 변화되지 않습니다. Тэгэхээр хүсэхгүй байгаа зүйлийг сонсох дургу байгаа хүн өөрийгөө өөрчилж чадахгүй. 우리 마음밭이 강팍해서 그런 거예요. Бидний сэтгэлийн энэ талбар хатуу учраас 내 тийм байдаг. 마음이 돌덩이라서 그런 거예요. Миний сэтгэл чулуу байдаг учраас тийм. 그래서 내 마음밭을 자꾸 갈아야 됩니다. Тиймээс бид бүхэн энэ сэтгэл гэж байгаа талбайгаа сайн хаглах ёстой. 이 딱딱한 내 마음. Энэ хатуу сэтгэлээ. 그래서 받아야 되는 거예요. Тиймээс би хүлээж авдаг 그래야 байх. 필요한 대로 그 말이 나갈 수 있는 겁니다. Тэгэж байж яг шаардлагатай үед надаас зөв үг гарах нь байна. 왜냐하면 경우에 합당한 말은 이 은장반의 금사가 같다 그러잖아요. Ягаад вэ гэвэл цагаа олж хэлсэн үг мөнгөн хээ уулсны дундах алтан алим мэт гэж байгаа шүү дээ. 보물 같다라는 거예요. Тэгэхээр эрдэнэс адил. 누군가에게 내가 한 말이요 보석처럼 다가갈 수 있다라는 겁니다. Миний хэлж байгаа үг хэн нэгэнд эрдэнэс мэт санагдах тохиолдолж байх нь байна. 상황에 맞는 말, Нөхцөл байдалд нь тохирсон үг, 때에 맞는 말, яг цаг үед нь тохирсон үг, 상대에게 꼭 필요한 말, нөгөө талын хүнд зайлшгүй хэрэгтэй үг. 지혜롭게 적절하게 던지는 그 말들이 은쟁반의 사과 같은 겁니다. Тэгэхээр ухаалгаар цаг үед нь яг тохирсон үгийг хэлж байгаа нь энэ мөнгөн хээ уулсны дундах алтан алим мэт байна. 그래서 우리는요 Тиймээс бид бүхэн 듣는 자에게 은혜 끼치는 말을 할 수 있도록 항상 준비하고 기도해야 되겠습니다. сонсож буй хүнд нэгүсэл өгөх тийм үгсийг өөртөө үргэлж бэлдэж түүний төлөө залбирч явах хэрэгтэй. 그러기 위해서는 우리 마음속에 불평이 아닌 늘 감사가 있어야 되고 За тэгхийн тулд бидний дотор төвөгшөөх сэтгэл байх, шарин үргэлж талархал байх хэрэгтэй. 험담이 아니라 기도가 있어야 되고
За тэгээд хов яриа биш үргэлж залбирал байх ёстой. 비판이 아니라 건면할 수 있는 준비가 돼야 된다는 겁니다. Шүүмжлэл биш харин зөвлөх тийм сэтгэл бидэнд үргэлж бэлэн байх хэрэгтэй. 그렇게 우리가 하는 말들이 곧 교회를 만들어 가는 겁니다. Тэгэхээр ингэж биднээс гарч байгаа үг энэ чуулганыг бас бий болгож байна. 내 말 한마디가 교회의 분위기를 뜨겁게 할 수도 있고 차갑게 할 수도 있다라는 거. Миний амнаас гарч байгаа үг, миний амнаас унж байгаа үг энэ чуулганы уур амьсгалыг халуун дулаанч болгох боломжтой, хүйтэн хөндийч болгох боломжтой. 맞죠? Зөв биз дээ? 내 말 한마디가 그렇게 중요합니다. Тэгэхээр миний үг тэгтлээ чухал байна. 예, 그래서 말을 할 때 항상 잘 준비해서 말씀하셔야 돼요. 기도하며 말씀하셔야 돼요. Тийм болохоор бид бүхэн юм ярихдаа үргэлж залбирсан сэтгэлээр бэлтгэлтэйгээр ярьдаг байх хэрэгтэй. 그다음에 두 번째입니다. Түүний дараа хоёрдугаарт нь 행실의 본이 되는 그리스도인. зам байдал буюу үйлсээрээ үлгэр жишээч Христэд итгэгч. 로마서 Ром 12장입니다. 12 12장 2절입니다. Ром 12-ийн 2 байна. 함께 읽겠습니다. 12-ийн 2-ыг хамт уншийе. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санаагаа шинчилж өөрчлөгдөх тун тэгвэл Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних болно. 이 세대를 본받지 말라 그러시잖아요. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй гэж байгаа. 예, 세상 사람처럼 생각하지 말고 За юу гэсэн үг вэ? ертөнцийн хүнтэй адил бодолгүй. 세상 기준으로 판단하지 말고 ертөнцийнхтэй адилаар үнэлэлгүй. 세상 방식으로 살지 말라 그 뜻입니다. ертөнцийн арга барилаар бүү амьдраа гэсэн үг. 세상이 가르치는 것은 성공이잖아요. Энэ ертөнцийн бидэнд заадаг зүйл юу вэ? Амжилт байгаа. 나만 잘 되면 되는 거잖아요. За мөн би л болж ивэл болоо байгаа. 내 기준이 내 기본이 되는 거잖아요. За тэгээд миний жишг хэмжүүр өөрийн минь сэтгэл санааны байдал болчих. 하지만 하나님은 전혀 다른 길을 말씀하시잖아요. Харин Бурхны хувьд огт өөр замыг хэлж байгаа. 하나님의 뜻은 이것이니 거룩할지어다. Бурхны хүсэл бол та нарын ариусал гэж. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. Би ариун учраас та нар бас ариун бай гэж. 하나님이 우리를 바라보시는 기준은 거룩한 겁니다. Тэгэхээр Бурхны бидэнд тавьж байгаа хэмжүүр нь ариун байдал. 세상 기준은 Энэ ертөнцийн хэмжүүр 그냥 내 기분에 맞춰서 살아가는 거예요. зөвхөн сэтгэл санааны байдлаа дагаж амьдрах. 나만 성공하면 되는 거예요. Би л амжилт бүтээлтэй явж ивэл 나만 болоо. 기분 байгаа. 좋으면 되는 겁니다. Миний сэтгэл санаал сайхан байвал болоо. 그런데 Харин 하나님은 이 세대를 본받지 말라고 말씀하시는 거예요. Бурхан хэлэхдээ энэ үеийн явдалд нийцэлгүй гэж хэлж байна. 우리는 하나님 말씀을 본을 삼아서 그 말씀을 행하는 삶을 살아가야 된다는 거예요. Бид нар Бурханы үгээс одоо сургамжийг авч тэр үгийг үйлдэж хэрэгжүүлж амьдрах хэрэгтэй. 그러기 위해서는 Тэгэхийн тулд 첫 번째로 뭘 해야 되느냐? нэгдүгээрт нь яах ёстой вэ? 마음을 새롭게 하라는 겁니다. 마음을 새롭게 하라. Эндээс харах юм бол оюун санаагаа шинчил гэж байгаа. 예? 오직 마음을 새롭게 함으로 그렇게 돼 있잖아요. Энэ нэшлэл дээр оюун санаагаа шинчилж гэж гарч байгааз 이건 겉모습이 아니라 энэ нь гаднах төрх биш. 내 생각의 방향이 바뀌어야 된다는 거예요. Харин миний бодлын чиглэл өөрчлөгдөх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 자신의 생각이 바뀌지 않으면 Өөрийн бодол өөрчлөгдөхгүй бол 그 사람은 절대 변화가 일어나지 않습니다. тэр хүний амьдралд ямар ч өөрчлөлт байхгүй. 그럼 삶이 바뀌지 않는 거예요. Амьдрал нь өөрчлөгдөхгүй байна. 내 삶이 정말 변화를 일으키고 싶다라면 Үнэхээр би амьдралдаа өөрчлөлтийг оруулъя гэвэл 뭐부터 바꿔야 되느냐? эхлээд юу өөрчлөгдөх ёстой? 생각입니다. Миний бодол. 내 생각이 바뀌어야 Миний бодол санаа өөрчлөгдөж 내 마음이 байна. 새롭게 되고 Миний сэтгэл шинчлэгдэж. 내 행실이 나타나게 되고 Тэгээд надаас гарах үйлдэл байна. 결국에 그 사람의 인격이 바뀌고 Тэгээд эцэст нь тэр хүний зан чанар өөрчлөгдөж. 그 사람의 운명이 바뀌는 거예요. Тэгээд тэр хүний хувь тавилан өөрчлөгдөж. 근데 이 생각이 바뀌지 않으면요. Харин энэ бодол нь л өөрчлөгдөхгүй бол 어제나 오늘이나 똑같은 겁니다. өчигдөр өнөөдөр яг бах байдгаараа 변화가 없는 거예요. өөрчлөлт байхгүй. 오늘이 달라야 되고 Өнөөдөр өөр байх 우리는 хэрэгтэй. 내일이 달라야 되는 거예요. Бидний хувьд маргааш ч өөр байх хэрэгтэй. 그게 그리스도인인 거예요. Христэд итгэгч хүн бол тийм байна. 어제나 오늘이랑 내가 똑같다. Өчигдөртөөгөө өнөөдөр би яг адилхан байна. 내가 뭔가 한 가지 바뀌는 것을 생각하지 않는다. За надаас би өөрчлөх зүйл юу байна? Үүнийгээ бодохгүй байна. 그럼 우리 삶의 변화는 없는 겁니다. Тэгвэл бидний амьдралд өөрчлөлт орохгүй байна. 그래서 마음을 새롭게 하라고 말씀하시는 거예요. Тиймээс оюун санаа буюу сэтгэлээ шинчилэгдгийг 그럼 хэлж байгаа. 새롭게 되는 길은 За тэгвэл шинчлэгдэх арга нь 말씀으로 생각이 바뀌어야 된다는 거예요. би энэ Бурхны үгээр өөрийн бодлыг эхлээд өөрчлөх ёстой. 말씀으로 생각이 바뀌어야 된다. Энэ үгээр миний бодол өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 우리가 말씀을 들으면서 Бид энэ үгийг сонсохдоо 내가 이거 잘못됐네. энэ тал дээр би буруу 이건 내가 бодож 잘못 생각했네. буруу бодож ирсэн байна. 이 생각이 바뀌어야 된다는 거예요. Ингэж өөрийнхөө бодлыг өөрчлөх ёстой. 이 생각이 바뀌지 않으면 Бодол маань өөрчлөгдөхгүй бол 내 마음도 바뀌지 않을 것이고 миний сэтгэлч өөрчлөгдөхгүй. 그럼 내 행동도 바뀌지 않을 것이고 Тэгвэл надаас гарах 내 үйлдэлч өөрчлөгдөхгүй. 삶도 바뀌지 않을 것이고 Миний амьдрал 내 өөрчлөгдөхгүй. 운명도 바뀌지 않을 거라는 거예요. Миний хувь заяа өөрчлөгдөхгүй.
이게 굉장히 중요한 겁니다. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр чухал зүйл. 우리는 그냥 이 단어 하나하나를 깊이 생각해 보지 않으니까 Бид нар энэ Библиэд дээрх үг болгоныг нэг бүрчлэн гүн гүнзгий бодож үздэггүй 내가 болохоор 어떻게 변화를 받아야 되는지 잘 모르잖아요. би яаж өөрчлөгдөх ёстойгоо хүртэл 근데 мэддэггүй. 분명히 말씀하시는 거예요. Харин маш тодорхой хэлж байгаа. 내가 변화를 일으키려면 Би өөрчлөгдөё гэвэл 생각이 바뀌고 마음이 바뀌어야 됩니다. эхлээд миний бодол санаа өөрчлөгдөж 무엇으로? тэгээ сэтгэл маань шинжлэгдэх 말씀으로. ёстой. Юугаар вэ? 내 Үгээр. 기준이 아니라 Өөрийнхөө жишг хэмжүүрээр биш. 내 습관이 아니라 Өөрийнхөө дадал зуршлаар 내 биш. 지식이 아니라 Өөрийн мэдлэгээр биш. 말씀으로. Үгээр ахна. 말씀으로. Үгээр. 그러지 않으면 Тэгэхгүй бол 변화는 일어나지 않습니다. өөрчлөлт бий болохгүй. 10년은 교회를 다녀도 Би 10 жил сүмд явлаач. 20년 신앙생활을 해도 Би 20 жил энэ итгэлийн амьдралаар амьдралаач. 변하지 않습니다. Өөрчлөгдөхгүй байх. 뭐가 안 바뀌니까? Юу өөрчлөгдөхгүй байгаа болохоор 생각이 안 바뀌니까. бодол маань өөрчлөгдөхгүй 나는 байгаа. 문제 болохоор. 없다고 생각하니까. Би өөрийгөө ямар ч асуудалгүй гэж бодоод байгаа. 다른 사람이 다 문제지. Бусад хүмүүст л хамаг асуудал байгаа. 나는 아무 문제가 없어. Надад харин ямар ч асуудал байхгүй. 근데 하나님은요. Харин бурхан 우리에게 문제가 있대요, 없대요? биднийг асуудалтай гэж байгаа болов үгүй гэж байгаа болов? 있대요. Асуудалтай гэж байгаа. 우리는 죄인이 구원받은 거지. Бид чинь гэмтэн хүмүүсэд аврагдсан 우리는 байгаа 굽어 даа. 있는 인생이에요, 굽어 있는 인생. Бид нар чинь хатуурчихсан хүндэрчихсэн амьдралтай 하나님은 хүмүүс. 그 굽어 있는 인생을 지금 펴고 계시는 거예요. Бурхан миний дали мөрий болсон энэ амьдралыг одоо тэгшилж өгөхийг хүсээд байна. 절름 발이를 온전하게 세워주려고 하시는 거라. Энэ доглон хөлийг маань бурхан босгож өгөхийг хөл 근데 дээр 내가 нь зогсоохыг хүсээд. 절고 있으면서 나는 문제 없다고 생각합니다. Гэтэл би өөрийгөө доголж байгаа гэдгийг мэдгүй тэгээд асуудалгүй гэж бодоод байна. 제가 그런 적이 있었습니다. Надад тийм удаа би 제가 다리가 한쪽이 좀 다친 적이 있어서 절었어요. за миний нэгтлийн хөл одоо гэмтсний улмаас би нэг хэсэг доголж явсан. 전다고 하는데 나는 똑바로 가고 있는 거야. За доголж яваад байгаа. Гэхдээ миний хувьд би өөрийгөө бодохоор доголохгүй яваад байгаа 나는 문제가 санагдаад 없거든. байна. Надад ямар ч асуудал байхгүй. 근데 목사님들이 자꾸 저보고 전대. Гэтэл пасторууд намайг харахаараа та доголж яваад ахи гэж 근데 байгаа. 저는 괜찮다고 생각했습니다. Харин би өөрийгөө бодохдоо би зүгээр л байна да гэж 근데 бодож ирсэн. 어느 날 Гэтэл нэг 아들이 저를 영상을 찍었어요. 저를. Хүү маань миний араас миний явж байгаа алхааг бичиж авсан байгаа юм. 그리고 그 영상을 저한테 보내줬어요. Тэгээд тэр бичлэгээ над руу явуулсан. 그 영상을 딱 보는데 Тэр бичлэгийг үзсэн чинь 제가 절구 가고 있는 거예요. би яг л жинхнээсээ доголж 그 ирсэн. 허리도 이렇게 굽어가지고 Нуруу маань хүртэл бөхтийцсэн байгаа. 제가 그때부터 슬로 조깅을 하고 있습니다. Тэр үеэс ахуулаад би одоо алхаж гоох дасгал хийж 야, байгаа. 이거 내가 절구나. Би доглоод байгаа юм байна. 다리에 힘이 없구나. Миний хөлөнд ямар ч хүч тамир алга. 그리고 자세가 삐뚤어지고 있구나. Тэгээ миний энэ байр байдал их л одоо дали мөрий болоод байна. 무너지고 있다는 거예요. Би нурж байгаа юм байна гэж бодоод 내가 딱 보니까 그런 거예요. тэр бичлэгийг харсан чи яг л тийм байгаа. 그걸 인정하고 받아들이니까 Үүнийг хүлээн зөвшөөрөөд хүлээж авахд 그때부터 고치고자 하는 마음이 생기고 тэр үеэс ахуулаад за засъя гэсэн сэтгэл 고칠 төрж байгаа. 방법을 찾고 Тэгээ засаж болох аргыг хайж байгаа. 고치기 위해서 애쓰는 거예요. Тэгээ засахын тулд хичээж байгаа. 맞죠? Тэгдэг үстэй. 그 인정하지 않으면요. Харин түүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байвал 인정하지 않았거든 제가. би эхэндээ бол хүлээн зөвшөөрөөгүй. 예? 아니 제가 뭐 문제 있어요. 걷는데 아무 지장 없어요. 잘 걷고 있습니다. Надад ямар асуудал байна гэдэг юм бэ? Алхаж явахад ямар ч тэглэх зүйл алга зүгээр байна. 근데 영상을 딱 찍어서 보여주는데 제가 깜짝 놀랐습니다. Гэтэл миний бичлэгийг хийгээд над руу явуулахад тэрийг хараад би үнэхээр их гайхсан. 할아버지도 이런 상 할아버지가 없는 거예요. За энэ одоо хөгшөрсөн өвөө нарын дундаж гэсэндээ ийм өвөө байхгүй шинжтэй. 70 먹은 노인애처럼 걸어가고 있는 거예요. 70 гарсан настай хүн шиг л алхаж байгаа юм. 정신이 번쩍 들더라. Ухаан орсон. 우리도 말씀 앞에 그래야 된다. За бид чинь үгийн өмнө тийм хандлагатай байх хэрэгтэй. 나의 잘못된 생각에 대해서 Өөрийнхөө буруу бодлын талаар 내가 그걸 깨닫고 고치지 않으면 үүнийгээ би ухаарч ойлгож засахгүй л 아무도 그걸 고쳐줄 수가 없어요. өөр хинч засаж өгөхгүй. 내가 말씀을 받아들여 그 말씀을 붙잡고 그 말씀의 능력에 힘입지 않으면 우리는 고쳐지지 않습니다. Би үгийг хүлээж аваад тэр үгийг зуураад тэр үгийн хүч чадлаар л өөрийгөө өөрчлөхгүй бол хинч намайг өөрчилж 그걸 дийлэхгүй. 고칠 수 있는 새 영이 우리 속에 하나님이 주셨어요. 새 영. Тэгэхээр үүнийгээ засаж болох шин сүнсийг бурхан бидний дотор өгчихсөн байгаа. 새 마음을 주고 새 영을 주셨습니다. Шин сэтгэлийг, шин сүнсийг өгсөн байгаа. 그렇기 때문에 우리는 새롭게 변화될 수 있는 거예요. Тийм болохоор бид бүхэн шинчлэгдэн өөрчлөгдөх боломжтой. 왜냐하면 우리 안에는 성령이 오셨잖아요. Яагаад вэ? Бидний дотор ариун сүнс байгаа 구원을 үстэй. 받았다라는 것. Аврагдсан гэж байгаа нь. 하나님께서 우리에게 새 영, 성령을 부어 주셨다라는 것. Бурхан бидэнд шин сүнс буюу ариун сүнсийг оруулж өгсөн хэрэг. 그 영에 우리가 순종하고 따라가면 Тэр сүнсэндээ би дуулууртай байгаад л дагах юм бол 우리는 변화되게 돼 있는 겁니다.
Бид угаасаа өөрчлөгдөхөөр байдаг. 그래서 그 변화는 내 힘으로 되는 것이 아니라 Тиймээс энэ өөрчлөгдөх гэдэг нь өөрийн минь хүчээр болдог юм биш. 내 안에 성령께서 그 변화를 일으키시는 거예요. 일으키시는. Миний дотроос ариун сүнс надад энэ өөрчлөлтийг оруулж өгдөг. 그럼 나는 Харин би 순종하기만 하면 되는 거예요. дуулууртай байхтал болох нь. 무엇에? Юунд? 말씀에. Үгэнд. 말씀을 받아 거기에 순종하면 성령이 나를 변화시키는 거예요. Би үгийг хүлээж аваад үгэнд дуулууртай л амьдрахад миний дотроос ариун сүнс намайг өөрчилдөг. 그래서 우리는 하나님의 뜻을 분별할 줄 알아야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн бурхны хүслийг таньж мэддэг байх хэрэгтэй. 변화의 목적은 단순히 착해지는 것만이 아닙니다. Энэ өөрчлөлтийн зорилго нь зөвхөн сайн хүн болохдоо биш байгаа. 변화의 목표는요. Энэ өөрчлөлтийн зорилго 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 택하고 하나님의 뜻대로 사는 겁니다. бурхны хүслийг таньж, бурхны хүслийг сонгож, бурхны хүслийн дагуу амьдрахад байгаа. 시편 143편을 찾겠습니다. Дуулал 143-аас харъя. 143편 10절입니다. 143-ийн 10. 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Та миний бурхан учраас тааллыг тань гүйцэлдүүлэхийг надад заагаач. Сайн сүнс тань намайг тэгш газарт удирдна. 다윗은 항상 하나님 앞에 주의 뜻을 알게 해달라고 가르쳐 달라고 기도하고 있습니다. За Давид бол үргэлж бурханы өмнө бурхан тандан та өөрийнхөө хууль зааврыг өөрийнхөө хүслийг надад мэдүүлээч, зааж өгөөч гэж залбирдаг байсан. 즉 이 기도는 어떤 기도인 거냐면 Энэ одоо ямар залбирал вэ гэвэл 하나님 제가 제 마음대로 하는 것이 아니라 бурхан минь ээ би одоо өөрийн хүслээр явах бишээ. 하나님의 뜻대로 살도록 나에게 가르쳐 주시옵소서. Харин бурханы хүслийг дагаж амьдрахаар надад зааж өгөөч. 내 마음에 맞는 것을 펼쳐 보여달라는 것이 아니라 Миний сэтгэлд нийцж байгаа зүйлийг надад харуулаач гэж байгаа юм биш. 하나님의 뜻을 내 앞에 펼쳐 보여주시면 나는 그 뜻을 따르겠습니다라는 그러한 고백이잖아요. Харин бурхан та өөрийнхөө хүслийг надад дэлгэн харуулах юм бол тэр хүслийг тань би дагъя гэж байгаа сэтгэл байна. 삶의 기준이 내 기준이 아니라 Тэгэхээр амьдралын маань хэмжүүр би өөрөө биш байна. 하나님의 뜻대로라잖아요. Харин бурханы хүслийнх байна. 예, 그걸 지금 고백하고 있는 겁니다. Түүнийг энд өчөж хэлж байгаа. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч адилхан. 그래서 하나님의 말씀으로 분별할 줄 알아야 된다. Тиймээс бид бүхэн бурханы үгээр ялгаж салгаж мэддэг байх хэрэгтэй. 그래서 성경은 이 그냥 머리로 아는 것이 아니고 Тиймээс энэ Библийн үгийг би толгоогоороо мэдэх биш. 마음으로 깨달아서 Харин сэтгэлдээ ухаарч 행함으로 나타내야 된다는 겁니다. би үйлсээрээ харуулах ёстой 왜? байна. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 말씀하잖아요. Яагаад вэ? Үйлсгүй итгэл өөрөө үхмэл гэж хэлсэн байгаа. 이 죽음의 믿음의 모습이 어떤 겁니까? За тэгэхээр энэ үхмэл итгэлийн шинж ямар вэ? 말씀은 아주 잘 듣습니다. Үгийг бол их сайн сонсдог. 근데 삶이 바뀌지 않습니다. Гэхдээ амьдрал нь өөрчлөгддөг. 이건 죽은 믿음인 거예요. Энэ бол үхмэл итгэл. 1년 전도, Нэг жилийн өмнө, 1년 후도, жилийн дараа, 10년 전이나 10 жилийн 10년 өмнө, 후나 10 жилийн дараа 삶이 똑같아요. амьдрал нь яг л нэг хэвээрээ. 변화되지 않아요. Юу ч өөрчлөгдөөгүй. 버릴 걸 버리지 못해요. Хаях ёстой зүйлээ хаяагүй. 그것은 죽은 믿음이라는 거예요. Энэ үхмэл итгэл баг. 왜? 말씀은 듣는데 Яагаад вэ? Үгийг сонсдог ч 그 말씀이 전혀 내 것이 안 되는 거예요. тэр үг огтхон ч өөрийнх нь болохгүй байгаа. 남의 얘기예요. 남의 얘기. Харин бусад хүний л үг болчиход байгаа. 다른 사람이 들어야 될 말인 거예요. Бусдын сонсох ёстой үг л болчиход байгаа. 내가 들어야 할 말씀이라고 생각하지 않는 겁니다. Миний сонсох ёстой үг гэж бодохгүй байгаа юм. 말씀은 믿는다고 하지만 Энэ үгэнд итгэдэг гэж байгаа ч 순종하지 않는 믿음이에요. дуулууртай байдаггүй итгэл байна. 그러니까 죽은 믿음인 거예요. Тийм болохоор эн чинь үхмэл итгэл. 하나님이 살아 계시다라고 고백은 하지만 Бурхан бол амьд гэж түүний хүлээн зөвшөөрдөг ч. 여전히 세상을 붙들고 살아가는 거예요. Яг л өөртөө адил ертөнцөөс л зуураад амьдардаг. 이게 죽은 믿음인 거예요. Энэ бол үхмэл итгэл. 우리에게는요. 행하는 믿음이 꼭 필요한 겁니다. Бидэнд тэгэхээр энэ үйлстэй итгэл зайлшгүй хэрэгтэй. 왜? Яагаад? 행하는 것은 곧 내가 구원받았다는 증거가 되는 거예요. 증거. Энэ үйлдэж байгаа нь энэ үйлс нь би аврагдсан гэдгийг баталж байгаа, нотолж байгаа хэрэг. 행함으로 구원을 받는 건 아니지만 Энэ үйлсээр бид нар аврагддаггүй л дээ. 구원받다는 증거가 행함으로 나타나게 돼 있는 거라는 거예요. Гэхдээ би аврагдсан гэдгийн нотлогоо нь надаас гарах үйлсээр харагддаг гэсэн. 우리는 하나님의 선한 일을 위해서 지음을 받은 자입니다. Бид бүхэн бол Бурхны сайн үйлсийн төлөө бүтээгдсэн хүмүүс. 그렇다면 우리는 변화돼야 되는 거예요. Тийм бол бид нар өөрчлөгдөх ёстой байна. 구원을 받았다라면 Аврагдсан бол 변화는 반드시 일어나야 되는 겁니다. өөрчлөлт зайлшгүй гарах ёстой байна. 그래서 믿음은 반드시 그 열매가 있다라는 사실인 거예요. Тиймээс итгэлд гарцаагүй үр жимс байдаг. 참된 믿음은 말에 머무는 것이 아닙니다. Жинхэнэ итгэл бол энэ үгэнд л байдаг юм 멋진 биш. 간증에 남아 있는 것이 아닙니다. Гайхалтай сайхан гэрчлэлд байгаа юм биш. 내 삶 속에 역사해야 되는 거예요.
Харин миний амьдралд тэр итгэл ажилдаг 내 байх. 삶에 나타나야 되는 겁니다. Миний амьдралаас тэр итгэл харагддаг байх ёстой. 예수님도 말씀하셨습니다. Есүсээс хэлсэн байгаа. 마태복음 12장 33절에 Матай 12:33 дээр 나무는 그 열매로 알지라 그랬습니다. мод үр жимсээрээ танигднаа. 열매가 없는 나무는요. Үр жимсгүй мод 살아 있으나 죽은 나무와 마찬가지라는 겁니다. амьд боловч үхсэн модтой ялгаагүй. 그래서 좋은 열매는 좋은 나무에서 맺히는 거잖아요. Тэгээ сайн мод сайн жимс гаргадаг тийм ээ. 그것처럼 Түн шиг 우리는 정말 내가 구원을 받았다라면, үнэхээр би аврагдсан бол, 정말 내가 하나님을 믿는 믿음을 가지고 있는 사람이라면 үнэхээр би энэ бурханд итгэсэн итгэлийг тээж яваа хүн бол 행함으로 증거하는 삶을 살아야 된다라는 거예요. би үйлсээрээ түүнийг баталдаг амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 그래서 행함으로 본이 되는 그리스도인이 돼야 됩니다. Тийм болохоор энэ үйлсээрээ зам байдлаараа үлгэр жишээж Христэд итгэгч болох ёстой. 행함으로 Үйлсээр 말씀을 행함으로 나타낼 수 있어야 된다라는 거예요. үгийг бид бүхэн үйлсээрээ харуулдаг байх хэрэгтэй. 왜냐하면 하나님 말씀에 능력이 있잖아요. Яагаад вэ? Бурхны үгэнд хүч байдаг шүү. 하나님의 말씀을 붙잡는 사람은 그 능력으로 말미암아 변화를 일으키시는 거예요. Бурхны үгийг л зурж амьдрдаг хүн энэ үгийн хүч чадлаар өөрийнхөө амьдралд өөрчлөлтийг оруулдаг. 하나님이 일으켜 주시는 거예요. Бурхан өөрчлөлтийг оруулж өгдөг баг. 그래서 우리는 행함으로 본이 되는 그리스도인이 되어야 되겠습니다. Тийм учраас бид бүхэн үйлсээрээ үлгэр дуурайл болдог Христэд итгэгч болох 그다음에 세 ёстой. 번째입니다. Түүний дараа 3 дугаарт нь 사랑의 본이 되는 그리스도인. хайраар үлгэр жишээч Христэд итгэгч. 요한복음 13장입니다. Иохан 13 13장 34절. 13-ын 34 34절 함께 읽겠습니다. 34-ыг хамт уншийе. Би та нарт шин тушаал өгье. Би биеэ хайрлах тун. Би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар мөн би биеэ хайрлах тун. 예수님이 새 계명을 주신다라고 말씀하셨습니다. Есүс хэлж байгаа би та нарт шин тушаал өгье. 이 사랑에 대한 계명은 구약 성경에도 기록되어 있습니다. Гэхдээ энэ хайрл гэж байгаа тушаал нь хуучин гэрээн дээр ч бас байсан. 레위기 19장 18절에 Лев 19:18 дээр 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라. чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэж. 근데 예수님은 왜 이것을 새 계명이라고 말씀하셨을까요? Харин Есүс энэ хайрлахыг яагаад энд шин тушаал гэж хэлсэн бэ? 이제 이 사랑의 기준이 달라진 겁니다. Одоо энэ хайрын хэмжүүр өөрчлөгдсөн болохоор 옛 기준은 өмнөх хэмжүүр нь 내가 나를 사랑하듯이입니다. би өөрийгөө хайрладгийн адил хайрл. 근데 예수님이 우리에게 주신 이 새 기준은 Харин Есүсийн бидэнд өгсөн шин хэмжүүр нь 예수님이 나를 사랑하신 것처럼입니다. Есүс намайг хэрхэн яаж хайрлсны адил 예수님이 хайр. 나를 사랑해 주신 것처럼. Есүс намайг яаж хайрлсан? 예수님이 나를 어떻게 사랑해 주셨습니까? Есүс намайг яаж хайрлсан бilé? 죽기까지 사랑해 주신 거죠. 죽기까지. Үхэн байн хайрлсан биз. 자기를 내어 주기까지 사랑하신 거라는. Өөрийгөө зориулан золиослон байран хайрлсан. 전적인 희생으로 만들어진 사랑이라는 겁니다. Бүрэн гүйцэд золиос үзүүлсэн хайр байсан. 그래서 내가 사랑한 것 같이 Тэгэхээр би та нарыг яаж хайрладаг шиг 십자가에서 자신의 모든 물과 피를 흘려서 우리를 사랑해 주셨다라는 겁니다. загалмай дээр өөрийн биед байсан бүх ус цусыг урсган байран биднийг хайрлсан. 그 사랑은 조건 없는 사랑입니다. Тэр хайр бол нөхцөл болцолгүй хайр. 희생적인 사랑인 거예요. Тэр бол золиосон хайр. 끝까지 우리를 사랑하시는 겁니다. Эцсийн хүртэл биднийг хайрлсан хайр. 원수까지 사랑하는 사랑이었잖아요. Тэгээд дайснаа хүртэл хайрладаг хайр байсан. 그렇기 때문에 우리는 그 사랑으로 이제 사랑하라고 말씀하고 있는 겁니다. Тийм учраас одоо бид бүхэнд ийм хайраар хайрлал гэдгийг хэлж байгаа. 우리가 솔직히 말하면 За яг илэн далангуй бол бид 우리는 원수를 사랑할 힘이 없습니다. дайснаа хайрлах хүч бидэнд байхгүй. 미운 사람을 사랑할 힘이 없습니다. Үзэн ядаж байгаа хүнээ хайрлах хүч надад байхгүй. 나에게 욕하는 사람을 사랑할 힘이 없습니다. Намайг хараад доромжилж байгаа хүнийг зөрүүлээд хайрлах хүч бидэнд бол 나를 байхгүй. 싫다고 하는 사람을 사랑할 힘이 없어요. Надад дургуйлахж байгаа хүнийг хайрлах хүч бидэнд байдаггүй. 맞죠? Зүг биз дээ? 있어요? Байгаа юу? 그런 힘 없어. Тийм хүч байдаггүй. 뭐 사랑 못해. Хайрлаж чаддаггүй. 그러니까 우리는 매일 싸우는 거예요. Тиймээс бид нар тэмцэлдээд маргалддаг. 그럼 미워하는 마음이 내 속에서 자꾸 올라오는 거예요. Тэгээ үзэн ятсан сэтгэл миний дотроос төрдөг. 올라와요, 안 올라와요? Төрдөг үгүй юу? 그런 마음 없어요? Тийм сэтгэлгүй юм уу те? 저만 나쁜 사람이네. Би л ганцаараа муу хүн юм байна. 여러분들은 다 착한 사람이고 Та бүхэн бол их л сайн хүмүүс байна. 이 목사만 나쁜 사람이에요. 그죠? Энэ нэг пастор нь л муу хүн болчиход байна те. 저는 있어요. За надад бол байгаа. 올라와. Төрдөг дотроос. 미운 마음이 올라올 때도 있고 Үзэн ядах сэтгэл төрнө. 보기 싫은 사람도 있고 Харахыг хүсэхгүй хүн ч байна. 진짜 가까이 가기 싫은 사람도 있어요. Үнэхээр ойртож дотносхийг хүсдэггүй хүн байдаг. 그런데 Гэвч 우리는 가잖아요. бид бол ойртдог. 내 마음으로 가는 게 아니고 Би өөрийн сэтгэлээр ойртож байгаа юм биш. 주님의 마음.
харин эзний сэтгэлээр. 그잖아요. Тийм биз дээ. 주님이 나 같은 사람을 사랑해 주셨잖아요. Эзэн над чиг хүнийг хайрлсан биз 나 дээ. 같은 원수를, Над чиг 나 дайснаа, 같은 죄인을 над чиг гимтнийг 구원해 주신 거예요. аварж өгсөн. 내가 그만큼 하나님 앞에 무엇이 문제인지를 알면 Би тэгэхээр бурхны өмнө ямар асуудалтайгаа мэдвэл 그런 나를 사랑해 준 걸 알면 тийм намайг хайрлсан штэ гэдгийг би мэдвэл 우리는 다른 사람을 품을 수 있는 마음이 생긴다라는 겁니다. бид ч бас бусдыг хайрлаж, бусдыг тээх сэтгэл бидэнд төрдөг байна. 내가 똑똑해서, 내가 착해서, 내가 잘나서, 내가 선해서 나를 구원해 주신 게 아니라는 거예요. Би ухаантай байсан учраас, би их мундаг, би их сайн хүн байсан учраас намайг аварч өгсөн биш үсттэй. 나를 바라보면 Би өөрийгөө харах юм бол 다른 사람을 사랑할 수 있는 마음이 생긴다라는 거예요. бусдыг хайрлах сэтгэл хүч надад төрдөг. 이 사랑은 정말 중요한 겁니다. За энэ хайр бол үнэхээр чухал. 왜 이걸 사랑하라고 하시냐면 Яагаад ингэж хайрлах гэж 그 хэлсэн бэ? 사랑을 우리가 할 때에 Ингэж бид нэг нэгнээ хайрлвал 35절 이 답을 우리는 얻을 수 있는 겁니다. 35 дээр гарч байгаа энэ хариултыг бид нар авна. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 35 дээр би биедээ хайртай байваас үүгээр чин та нарыг миний шав гэдгийг бүгд мэдэх болно. 서로 사랑하는 그 모습이 Би биенээ хайрлаж байгаа тэр дүр төрх 우리가 예수님이 낸 제자로 확실하게 증거로 나타내 보여줄 수 있다라는 겁니다. энэ дүр төрх нь биднийг Есүсийн шав гэдгийг батлан харуулах 주님이 주시는 그 사랑은 эзний өгсөн тэр хайр 감정이 아닙니다. сэтгэл хөдлөл биш байна. 상황의 결과도 아닙니다. Нөхцөл байдлын үр дүнч биш байна. 순종입니다. Харин дуулууртай байдал. 순종에서 나오는 거예요. Дуулууртай байдлаас гарсан. 예수님도 우리를 구원하기 위해서 하나님 앞에 순종했던 것처럼 Есүс ч бас биднийг аврахын тулд бурханд дуулууртай байсан шиг 우리도 예수님이 제자가 되기 위해서는 бид ч бас Есүсийн шав байхын тулд 순종해야 되는 거예요. дуулууртай байх хэрэгтэй. 사랑하라는 이 말씀에. Хайрл гэж байгаа энэ үгэнд. 그래야 그 사랑이 이루어지는 거예요. Тэгэж байж энэ хайр биелэгдэх нь байна. 예수님의 그 십자가의 사랑은요. Есүсийн тэр загалмай хайр. 저절로 이루어진 것이 아니잖아요. Тэр чи аяндаа бий болсон биш үсттэй. 예수님이 자기를 내어놓을 때였어요. Есүс өөрийгөө дарж өөрийгөө зориулах үед 내 гарсан. 원대로 마옵시고 Миний хүслээр биш. 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. Харин танихаар болтугай. 내 원은 뭐였습니까? Миний хүсэл гэдэг нь юу байсан 예수님이 бэ? 십자가에 달리지 않는 거였어요. Есүс загалмай дээр үххийг хүсээгүй. 그러나 Гэвч 하나님의 뜻에 순종했기 때문에 Бурхны хүсэл дуулууртай байсан 그 사랑이 учраас 이루어질 수 있었던 거예요. тэр хайр нь биелэлээ олсон шүү дээ. 그 사랑이 이루어질 수 있었던 거예요. Тэр хайр 그 биелэл. 사랑이 저절로 이루어진 것이 아니라는 거예요. Тэр хайр аяндаа санамсаргүйгээр бий болчоогүй. 예수님도 자신을 내어놓았잖아요. Есүс өөрийгөө зориулсан. 내 원대로 마옵시고 Миний хүслээр биш. 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. Харин танихаар болтугай. 우리도 마찬가지인 겁니다. Бид ч бас адилхан. 나는 저 사람 사랑할 마음 없습니다. За надад бол тэр хүнийг хайрлах сэтгэл төрөхгүй байна. 그러나 내 원대로 마옵시고 Харин миний хүслээр биш. 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. Харин бурхан танихаар болтугай. 하나님께서 서로 사랑하라고 하셨으니까 Бурхан хэлсэн шүү дээ би бие 그 хайрлаа. 뜻대로 되기를 원합니다라는 마음으로 내어놓을 때 그 사랑은 이루어질 수 있는 겁니다. Бурханы хүслээр болох болтугай гэд би өөрийгөө дарах үед өөрийгөө тушаах үед энэ хайр биелэгдэх нь байна. 결국 그 사랑은 허다한 죄를 덮을 수 있는 능력을 갖게 되는 겁니다. Тэгээд энэ хайр нь тоо томшгүй нүглийг халахлах хүч болдог. 베드로전서 1-р 4장입니다. Петр 4 4장 8절입니다. 4-ийн 8. 함께 읽겠습니다. 8-ыг хамт уншия. Юуны өмнө бие биеэ байнга хайрл. Хайр нь тоо томшгүй нүглийг халахалдаг. 이 말은 사랑이 죄를 없앤다 이 뜻이 아닙니다. За энэ үг нь энэ хайр гим нүглийг цайруулдаг гэсэн үг биш. 정죄하지 않고 덮어주는 은혜를 말하고 있는 겁니다. Харин яллах биш, халахалж өнгөрүүлэх нэгүслийг хэлж байгаа. 덮는다는 건 없던 일로 한다는 그 얘기가 아닙니다. Халахал гэж байгаа нь болоогүй зүйл мэт тооц гэсэн үг биш. 다른 사람에게 옮기지 않는다라는 겁니다. Харин бусдад одоо хэлэхгүй байхыг хэлж байгаа. 다시 회복할 수 있도록 그 사람에게 기회를 주는 거다 그 얘기입니다. Дахин сэргээх боломжийг тэр хүнд өгж байгаа хэрэг байна. 그래서 사랑은 허다한 죄를 허물을 덮어주는 겁니다. Тиймээс хайр тоо томшгүй нүглийг халахалдаг. 그래서 형제 자매들의 단점이 보이면 Тиймээс ахан дүүсийнтэй сул тал харагдвал 잘못된 죄를 보면 буруу гим нүгэл харагдвал 그 사람을 위해서 기도해주고 그 죄에서 멀어질 수 있도록 тэр хүний төлөө залбирч өгөөд тэр хүн тэр гим нүглээс холдохын төлөө 그 사람을 사랑으로 세워주라 그 얘기입니다. тэр хүнийг би хайрласнаар босгож өгөх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 그 사람의 잘못을 들춰내는 것이 아니라 Тэр хүний бурууг за гим нүглийг нь ухаж гаргаж ирэх биш. 감싸지는 거예요. Харин хувчж халахлах, 무너뜨리는 것이 아니라
нураах биш. 살리는 겁니다. Харин амьдруулах бахан. 그게 사랑이 넘치는 교회인 거예요. Энэ нь хайр дүүрэн чуулган байх нэ. 우리가 서로 남의 죄를 정죄하잖아요. Бид нар нэг нэгнийхээ гим нүглийг бурууг нь яллаад байвал 그러면 교회는 무너집니다. тэгвэл чуулган нуран унана. 근데 사랑이 많으면요. Харин хайр дүүрэн байвал 교회는 믿음의 역사가 일어나게 돼 있는 겁니다. чуулганд итгэлийн үйл өрнөхөр байдаг. 구원의 역사가 일어나는 거예요. Авралын ажил явагдахаар байдаг. 그래서 우리는 사랑으로 하나가 돼야 돼요. Тиймээс бид бүхэн ийм хайраар нэг байх хэрэгтэй. 서로를 아껴주고 Нэг нэгнээ 세워주고 хайрлаж, 지켜주고 нэг нэгнээ хамгаалж, 보호해주고 нэг нэгнээ сахиж, 기다려주고 нэг нэгэндээ хүлээлттэй хандаж, 그것이 우리가 해야 되는 일인 겁니다. ийм зүйлс бол бидний хийх ёстой бас нэгэн ажил байна. 교회는 Чуулган 완벽한 사람들이 모이는 곳이 아닙니다. төгс төгөлдөр хүмүүсийн цугалтсан байгаа газар биш. 용서받은 사람들이 모이는 곳이 교회입니다. Харин уучлуулсан хүмүүсийн цугалтсан байгаа газар бол чуулган. 우리는 예수님의 피로 죄를 용서받은 사람들인 거예요. Бид чинь Есүсийн цусаар гим нүглээ уучлуулсан хүмүүс. 우리 안은 죄가 계속 올라올 수밖에 없는 곳이에요. Бидний дотор гим нүгэл угаасаа гарч ирнэ. 그러나 우리가 정죄하지 않고 Харин бид нар тэр үед ялалдаг байх биш. 사랑으로 변화시킬 때 Харин хайрласнаар өөрчлөлтийг бий болгох. 그때 하나님이 기뻐하시는 겁니다. Тэр үед бурхан баярлдаг баг. 그다음에 네 번째 Түүний дараа дөрөвдүгээрт нь 믿음의 본이 되는 그리스도인. итгэлээр үлгэр жишээч Христэд итгэгч. 믿음의 기준이 사람이 아니라 하나님입니다. Итгэлийн хэмжүүр нь хүн биш харин бурхан байгаа. 믿음의 본이 되는 사람은 상황보다 하나님을 더 크게 보는 겁니다. Энэ итгэлээр үлгэр жишээч байдлыг үзүүлж байгаа хүн нөхцөл байдлаас илүү бурханыг томоор хардаг. 잠언 3장입니다. Сургаалт ус 3. 3장 5절입니다. 3-ын 5. 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. Бүхий л зүрхээрээ эзэнд итэг, өөрийнхөө ойлголтод бүү түшгэл. 우리는 어떤 환경 속에서도 Бид нар ямар ч нөхцөл байдалд 오직 마음을 다해서 하나님을 의뢰하는 삶을 살아야 되는 거예요. бүх сэтгэлээ зориулан зөвхөн бурханд л итгэж найддаг амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 우리는 사람들의 반응에 따라 흔들리는 사람들이 아니고 Бид нар хүмүүсийн хариу үйлдэлээс болж ганхдаг хүмүүс биш. 우리는 하나님의 말씀의 기준 앞에 행동하는 사람들인 겁니다. Харин бурхны үг гэж байгаа тэр хэмжүүрийн өмнө бид нар үйлдэж амьдрдаг хүмүүс. 우리 주변에는 많은 사람들이 있습니다. Бидний эргэн тойронд бидний хүрээлэлд олон хүмүүс 이렇게 байна. 말하는 사람이 있고 저렇게 말하는 사람이 Ингэж 있습니다. ч ярьдаг хүн байна. За тэгж ч ярьдаг хүн байна. 그 사람들의 말을 의지하거나 그 사람들의 말을 쫓아갈 것이 아니라 Тэгж ярьж хэлж байгаа хүмүүсийн үгэнд итгэж тэр хүмүүсийн араас явах биш. 하나님의 말씀이 어디에 있느냐는 거예요. Харин бурхны үг юу гэж байгаа вэ? 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하시냐는 거예요. Бурхан энэ үед юу гэж хэлж байгаа 그 вэ? 말씀의 기준에 맞춰 따라가면 되는 거예요. Энэ үгийг хэмжүүр болгож дагаж явах ёстой. 사람의 기준은 수시로 변합니다. За хүмүүсийн хэмжүүр бол байн байн өөрчлөгдөж. 자기 기분에 따라서 변합니다. Өөрийнх нь сэтгэл санааны байдлаас болж өөрчлөгдөж 자기 байдаг. 상황에 따라서 변합니다. Өөрийнх нь нөхцөл байдлаас болоод өөрчлөгдөж. 자기 감정에 따라서 변하는 거예요. Өөрийнх нь сэтгэл хөдлөлөөс болж өөрчлөгддөг. 맞죠? Зүг биз дээ. 그게 사람인 거예요. Энд чинь хүн. 사람은 자기한테 서운하게 하면 확 바뀌어 버립니다. Хүнийг уурлуулах юм бол хүн өөр болдог үст. 자기 실수를 인정하지 않고 Өөрийнхөө алдаа хүлээн зөвшөөрдөг. 남의 잘못에다 모든 기준을 맞춰 버립니다. Харин бусдын бурууд бүх хэмжүүрийг тогтоочдог. 그리고 판단합니다. Тэгээд шүүдэг. 사람의 기준에 우리가 어떻게 맞출 거냐? Хүний хэмжүүрт бид нар яаж нийцүүлж тааруулж явах вэ? 우리의 신앙도 믿음도 하나님의 기준에 맞춰야 되는 거예요. За бидний итгэлч, бидний итгэлийн амьдралч бурхны хэмжүүрийн өмнө л явах ёстой. 그래서 말씀을 따라야 되는 거예요. Тиймээс үгийг дагдаг байх 그래서 хэрэгтэй. 어떤 문제가 딱 생기면 Тэгэхээр ямар нэгэн асуудалтай нүүр тулбал 먼저 하나님 앞에 기도해야 됩니다. эхлээд би бурханд залбирдаг байх. 그리고 그 가운데서 하나님의 응답을 찾아야 되는 거예요. Тэгээд би тэр дундаас бурхны хариултыг хүлээх ёстой. 그리고 행동하는 그리스도인이 돼야 된다는 거예요. Тэгээд үйлдэл гаргадаг Христэд итгэгч байх 그 ёстой. 말씀을 붙잡고 나가야 된다는 거예요. Үгийг зураад явах хэрэгтэй байх. 그러면 전혀 문제가 생기지 않습니다. Тэгвэл ямар ч асуудал учрахгүй. 근데 사람의 말을 따르게 되면요. Харин хүний үгэнд итгэж найдаал яваад 이 사람 ихэв. 말 들어보면 이런 거 같고 Энэ хүний үгийг сонсоод үзсэн 저 чинь 사람 말 тэг 들어보면 гэж. 저런 거 같고 Тэр хүний үгийг сонсохоор л тэг гэж хэлээч байх 이리 шиг. 갔다 저리 갔다 Ингээл инг тэг 그러다가 시간만 다 허송세월 보내는 겁니다. ингэж явж байгаа л энэ цаг хугацааг зүгээр дими алдаад л дуусна. 빌립보서 4장입니다. Филиппой 4 4장 6절입니다. 4-ийн 6 4장 6절 함께 읽겠습니다. 4-ийн 6 хамт уншия. Юундч санаа бүү зов. Харин бүх зүйл дээр залбирал ба гуйлтаараа талархалтайгаар бурханд хүсэлтээ мэдүүл. 네. 아무것도 염려하지 말고 먼저 기도와 간구로 하나님 앞에 감사함으로 아뢰라고 말씀하고 있잖아요.
За юундч санаа бүү зовоо харин бүх зүйл дээр залбирал ба гуйлтаараа талархалтайгаар бурханд хүсэлтэд мэдүүл. 그 다음에 그렇게 할 때의 답이 7절에 나와 있습니다. За би ингэх юм бол үүний дараагаас юу олох вэ? 7 дээр хариулт нь гарч байгаа. 그렇게 하나님께 내 모든 걸 먼저 아뢰면 Би бүхэл хүсэлтэд бүх зүйлээ бурханд эхлээд мэдүүлвэл 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. бүх оюун ухааныг давах бурхны амар тайван нь та нарын сэтгэл санааг Христ Есүс дотор хамгаална. 내 마음과 생각을 지키시고 평안을 끼치시는 거예요. Миний бодол, миний сэтгэлийг бурхан хамгаалж өгч амар тайван байлгана гэсэн үг. 뭐 할 때? Яах вэ? 하나님 앞에 먼저 기도할 때. Би түрүүлээд бурхны өмнө залбирдаг байвал 정말 간절히 구할 때. би чин сэтгэлээсээ бурхан тандан гуйхад 하나님이 우리에게 지혜를 주시고 бурхан бидэнд мэрэгүү ухааныг өгч 우리의 마음 그 지혜로 우리의 마음과 생각을 지켜주신다는 거예요. тэр мэрэгүү ухаанаар бидний бодол, бидний сэтгэлийг бурхан хамгаалж өгнө гэж байгаа. 그래서 흔들리지 않는 겁니다. Тиймээс бид говьж ганхдаггүй. 자신이 해결하려고 하는 것보다 Би өөрөө шийдэх гээд байхаас илүү 먼저 하나님께 답을 구하는 것이 먼저라는 겁니다. эхлээд бурхнаас хариултыг гуйх нь эхэнд байх зүйл. 다윗이 항상 전쟁터에 나아갈 때, Давид дайны талбарт гарахаасаа өмнө 또 위급한 상황에 처했을 때 за бас аюултай хүн тэцүү нөхцөл байдал 가장 첫 гарахдаа 번째 하는 것이 뭐였습니까? хамгийн эхэнд юу хийдэг байсан бэ? 하나님께 물었다라는 거예요. Бурхнаас лавлан асуудаг байсан. 하나님의 뜻을 나에게 먼저 알게 하소서. Бурхан та хүслээ эхлээд надад мэдүүлээч. 하나님의 뜻이 어디 있는지 Бурхны хүсэл юу вэ? 먼저 알게 해달라는 거예요. Эхлээд надад мэдүүлээч. 항상 하나님께 묻고 있잖아요. Бурхнаас эхлээд үргэлж лавлдаг байсан. 전쟁에 나갈 때도 Дайнд гарахдаа ч 하나님께 먼저 물었습니다. Бурхнаас эхлээд асууж 이 байсан. 블레셋 군대를 내가 치리이까 말리이까? Филистийн цэргүүдийн өөдөөс би явах уу үгүй юу? 치라고. Яв гэвэл. 그러면 내가 너에게 붙이겠다고. Тэгвэл би ялуулж өгнө. 승리하게 해주시겠다고. Ялалтанд үргэнэ. 그렇게 말씀하니까 나가잖아요. Бурхан тэгж хэлэх үед нь явдаг байсан. 오직 그 말씀을 붙잡고 나가는 겁니다. Зөвхөн үгийг л зураад үгэнд л итгээд явдаг байсан байна. 그냥 말씀은 행함으로 그냥 나오는 거예요. Тэгэхээр энэ үг үйлцнэр ингэж гарч 왜 ирж 행함으로 байна. 나옵니까? Ягаад үйлсээр гарч байна? 믿으니까. Итгэж байгаа болохоор. 믿음이 있으니까 행함으로 나오는 거예요. Итгэл байгаа учраас л үйлсээр гарч байгаа. 말씀을 아는데 그치는 것이 아니라 그걸 믿을 때에 행함으로 나타나는 겁니다. Үгийг би мэдээд дуусах биш. Харин тэр үгэнд би итгэснээр тэр үг надаас үйлдэл болж гардаг байна. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 붙잡고 그걸 성실히 행할 때 하나님은 그 가운데 역사하게 돼 있는 겁니다. Тиймээс бид бүхэн Бурхны үгийг зууран авч тэр үгийг би итгэн дуулууртайгаар үйлдэх үед Бурхны хүч гардаг. 결국 그 믿음은 순종을 통해서 역사하는 거잖아요. Тэгэхээр энэ итгэл дуулууртай байдлаар дамжуулан ажиллаж 우리가 결과가 보이지 않아도 бидний хувьд үр дүн харагдахгүй байсан ч 포기하지 않고 шантралгүйгээр 말씀을 붙잡고 나아갈 때 үгийг л зураад урагшлах үе 하나님은 반드시 이루어 주는 겁니다. Бурхан гарцаагүй биелүүлж өгдөг. 아무리 내가 불리하다 할지라도 Хичнээн надад ашиггүй байсан ч 말씀을 붙잡고 바른 길로 갈 때 би яг үгэнд л итгээд зөв л замаар явж ивэл 하나님은 온전히 이루어 주시는 거잖아요. Бурхан бүрэн гүйцэд биелүүлж өгдөг. 내가 때로는 이해되지 않아도 Зарим үед надад ойлгомжгүй санагдав. 오직 말씀을 붙잡고 나아갈 때 Тийм үед ч зөвхөн үгэнд итгээд л явж байх үед 하나님은 나중에 그 모든 걸 다 이해될 수 있도록 나타내 보여주시는 분이잖아요. Бурхан дараа нь бүх зүйлийг ойлгомжтой болгож өгдөг нэгэн байна. 그래서 하나님은요 사용 설명서를 때로는 나중에 우리에게 보여줄 때도 있습니다. Тийм болохоор Бурхан энэ ашиглах зааврыг нь хэрэглэх зааврыг нь хожим дараа нь харуулах үе ч байдаг. 사용 설명서를 미리 보여주면 좋은데 За энэ заавар тайлбарыг нь эхлээд харуулцдаг бол сайхан тийм ээ. 때로는요 Заримдаа 나중에 보여주실 때도 있다라는 겁니다. хожим нь бас харуулдаг үе ч байдаг байна. 그래서 지금 현재 나에게 벌어지는 일이 이해되지 않아도 Тиймээс одоо яг миний өмнө болоод байгаа үйл явдлууд ойлгомжгүй санагдж байгаа ч 우리가 бид 말씀을 붙잡고 믿음으로 꿋꿋이 걸어갈 때 үгэнд итгээд үгнээс л зураад зөв л явж ивэл 하나님은 반드시 이루어진다라는 겁니다. Бурхан гарцаагүй биелүүлж өгдөг. 그래서 염려 대신 맡김을 선택하는 그리스도인이 되어야 되는 겁니다. Тийм болохоор санаа зовхын оронд Бурханд даатгахыг сонгодог Христэд итгэгч болох 그래서 ёстой. 믿음은요 Тиймээс итгэл 걱정을 없애주는 것이 아니라 энэ санаа зовнилыг алга болгодог зүйл биш. 맡기는 능력인 거예요. 맡기는 거. Харин даатгадаг хүч байна. 아시겠어요? Ойлгож байна уу? 네, 맡기는 거예요. 맡기는 거. Даатгадаг хэрэг. 네, 그게 믿음인 거예요. Энэ бол итгэл байна. 그렇다고 걱정이 없어지는 건 아닙니다. Тэглээгээ санаа зовнил маань алга болчих хэрэг биш байна. 맡길 때 Харин даатгах үе 하나님께서 내 마음을 지켜주시고 내 생각을 지켜주시고 마음의 평강을 주시는 거예요. Бурхан миний сэтгэлийг, миний бодлыг хамгаалж өгч, миний дотор амар амгаланг байлгана. 그리고 믿음은요 형편이 좋을 때보다 Тэгээд энэ итгэл гэдэг нь нөхцөл байдал сайхан байх үеэс илүү 힘들고 어려워질 때 더 хүн хэцүү үед 강해진다라는 걸 생각하셔야 됩니다. илүү хүчрхэгждэг гэдгийг бодох хэрэгтэй. 더 강해져야 돼요.
илүү хүчрхэгжих ёстой. 우리에게 고난이 있을 때 더 Бидэнд зовлон тохиолдох үед 강해져야 돼요. илүү хүчрхэгжих ёстой. 어려운 상황이 펼쳐질 때 Хэцүү нөхцөл байдал тулгарх үед 정말 하나님만 의지하는 마음. үнэхээр бурханд л найддаг сэтгэл. 그게 우리에게 필요한 겁니다. Тийм зүйл бидэнд хэрэгтэй. 왜 나에게 이런 고난을 주실까? Яагаад надад ийм зовлон өгөв? 왜 나에게 이런 어려운 환경을 주실까? Яагаад надад ийм бэрхшээлтэй орчин нөхцөлийг өгөв? 왜 내 뜻대로 안 이루어 주실까? Яагаад миний хүслээр болохгүй байна? 그건 내 뜻이니까 그래요. Тэр чинь миний хүсэл учраас. 하나님의 뜻을 발견하고 하나님을 의지하고 하나님 앞에 맡길 때 Харин бурхны хүслийг олж мэдэж, бурхны хүсэлд би даатгаж 하나님은 반드시 이루어 주신다는 겁니다. явах юм бол бурхан гарцаагүй биелүүлж өгдөг. 시편 119편 105절에 말씀하잖아요. Дуулал 119-ийн 105 дээр 주의 хэлсэн байна. 말씀은 내 발의 등이요 Таны үг миний хөлдөх 내 дэнлүү, 길의 빛이시니이다. миний замдах гэрэл. 내 발의 등이고 내 길의 빛이신 거예요. Миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл. 바로 나를 밝혀 주시는 겁니다. Миний явах замыг харуулдаг ба. 그래서 바쁠수록 Тиймээс завгүй байх 힘들수록. чинээгээр, хэцүү байх чинээгээр 말씀을 더 붙잡고 담대하게 그 길을 우리는 나가야 되는 겁니다. үгийг л үгнээс л илүү зуурч тэр замаар бид нэр зоригтойгоор явдаг байх хэрэгтэй. 그다음에 다섯 번째입니다. Түүний дараа 5 дугаарт нь 정절의 본이 되는 그리스도인. цэвэр ариунаараа үлгэр жишээч Христэд итгэгч. 데살로니가전서 4장입니다. 1-р Тесалоник 4 байна. 4장 3절입니다. 4-ийн 3. 함께 읽겠습니다. 3-ыг хамт уншийе. Бурхны хүсэл нь та нарын ариусал бөгөөд тэр нь юу гэвэл та нар садар самууныг цээрлэж. 하나님의 뜻은 너희의 거룩함이라 이렇게 말씀하시잖아요. Бурхны хүсэл нь та нарын ариусал гэж хэлж байна. 이 정절은요. 단지 육체의 순결뿐만 아니라 Тэгэхээр энэ цэвэр ариун байдал гэдэг нь зөвхөн бие махбодын ариун байдлыг л хэлж байгаа юм биш. 내 마음의 순결함과 삶의 정직함을 이야기하는 겁니다. Харин миний сэтгэлийн ариун байдал болоод миний амьдралын шударга байдлыг хэлж байгаа. 나 여호와는 뭘 보신다고요? Эзэн би юуг хардаг гэж хэлсэн 중심을 бэлээ? 보신다고. Зүрхийг хардаг гэж. 사람은 외모를 보지만 Хүн гаднах зүрхийг хардаг. 하나님은 우리 중심까지 다 보고 계신 겁니다. Харин бурхан бол бидний энэ сэтгэлийг хүртэл нэгт нэгэнгүү харж байгаа нэг. 그렇기 때문에 내 마음부터 깨끗하게 정결하게 생각하고 살아가야 된다는 거예요. Тийм болохоор бид бүхэн өөрсдийнхөө сэтгэл зүрхнээс эхлээд цэвэрхэн байлгах ёстой, гимгүү, ариун байлгах ёстой ах. 그리스도인은 사람 앞과 하나님 앞에 같은 삶을 살기를 원해야 됩니다. Христэд итгэгч хүн хүний өмнө болон бурханы өмнө яг л адил амьдрахыг хүсэх ёстой. 마태복음 5장입니다. Матай 5, 5장 16절. Матай 5-ын 16. (5장 16절) 함께 읽겠습니다. 16 хамт уншийе. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 교회는 말로 세워지는 것이 아닙니다. Чуулган үг хэлээр босгон байгуулагддаггүй. 그리스도인들의 올바른 삶으로 세워지는 겁니다. Харин Христэд итгэгчдийн зөв амьдралаар босгон байгуулагддаг. 그렇기 때문에 내가 바로 서면 Тиймээс би л зөв зогсож байвал 교회는 역사하는 겁니다. чуулган ажилласаар л байна. 성경이 말하는 정절은 Библиэлд хэлж байгаа энэ цэвэр ариун байдал нь 단순하게 이 성적인 그런 순결만 이야기하는 것이 아닙니다. энэ энгийнээр зөвхөн нэг бэлгийн ариун байдлыг хэлээгүй. 마음, Харин сэтгэл, 생각, бодол, 관계, харилцаа, 말, үг, 내가 선택하는 것, за миний сонголт 이 모든 걸 포함하고 있는 거예요. энэ бүх зүйлийг хамруулж байгаа. 이 가운데서 깨끗해야 된다는 거예요. Энэ бүх тал дээрээ би цэвэр байх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 내 마음은 깨끗한가? Миний сэтгэл цэвэр байгаа юу? 내가 생각하는 것들이 깨끗한가? Миний бодож төсөөлж байгаа зүйл цэвэр байгаа юу? 하나님 앞에 부끄럽지 않은가? Бурхны өмнө ичхээр зүйл биш үү? 내가 맺고 있는 이 관계들이 하나님 보실 때 부끄럽지 않은가? Хүмүүс хоорондын харилцаа маань, хүмүүстэй харилцаж байгаа харилцаа маань Бурхны өмнө гимгүү цэвэр байгаа юу? 내 입에서 나가는 말들이 하나님 보실 때 부끄럽지 않은가? Миний амнаас гарч байгаа үгс Бурхныг харахад тэр нь ичмээр үгүй юу? 내가 선택하는 것이 하나님 앞에 부끄럽지 않은가? Миний хийж байгаа сонголтууд Бурхны өмнө зөв үгүй юу? 우리는 항상 살펴봐야 되는 거예요. Бид нэр үргэлж ингэж боддог байх хэрэгтэй. 흠 없는 마음의 정결함을 말씀하고 있는 겁니다. Тэгэхээр гим зэмгүй одоо өөсөвгүй цэвэр сэтгэл байх ёстой 그래서 гэдгийг хэлж байгаа. 마음이 정결한 자는 복이 있나니라고 말씀하시는 거죠. Тийм болохоор л зүрхэндээ цэвэр ариун байх хэсэд ёроолтой гэж. 그래서 이 정절의 시작은 청결한 마음에서부터 시작된다라는 겁니다. Тэгэхээр энэ цэвэр ариун байдлын эхлэл бол сэтгэлээс эхлэлтэй байх. 우리가 누구를 만날 때 Бид нар хэн нэгэнтэй уулзахдаа 그 만남에 대한 그 동기가 아주 순수해야 되는 겁니다.
겁니다. Ямар зориг шалтгааны үүднээс уулзаж байгаа бай. Тэр манч гим зэмгүй цэвэр ах хэвээр. 뭔가 그 사람을 이용하려고 한다든지 Ямар нэгэн байдлаар далд санаа агуулж тэр хүнийг ашиглах гэдэг ч юм уу. 그런 안 좋은 마음을 가지고 만난다라는 건 하나님 앞에 결코 깨끗한 마음이 아니라는 겁니다. Тийм буруу сэтгэлтэйгээр далд санаа агуулж уулзаж байгаа тэр сэтгэл бол бурхны өмнө цэвэр биш бахна. 근데 그 중에 제일 중요한 게 뭔지 아세요? За гэхдээ энэ донд хамгийн чухал нь юу гэж? 이게 하나님 앞에 깨끗해야 되는데 Бурхны өмнө одоо цэвэр байх 이 хэвээр. 물질에 대한 깨끗함. Юу вэ? Ялангуяа энэ эд хөрөнгө тал дээр, эд баялаг тал дээр. 이 물질이 우리의 마음을 가장 많이 더럽게 하거든요. Энэ эд баялаг, эд хөрөнгө гэдэг зүйл бидний сэтгэлийг хамгийн ихээр бохирдуулдаг. 특히 하나님 앞에는 Ялангуяа бурхны өмнө 헌금입니다. өргөл байна. 하나님의 것을 하나님께 드리는 습관은 Бурхны зүйлийг бурханд өргөдөг дадал зуршил. 평생에 자기에게 축복을 받게 돼 있는 겁니다. Насан туршид бурхнаар өрөөгдөд хүргэдэг. 하나님 것을 하나님께 드리는 습관. Бурхны зүйлийг бурханд нь өргөдөг дадал. 이건요. Энэ 평생 하나님의 축복을 내 위에 쌓는 거예요. насан туршдаа би бурхны өрөөлийг өөртөө хоримтлуулж авч 이 байгаа. 세상에서뿐만 아니라 Энэ ертөнц дээр зогсолтгүй. 하나님의 나라에까지도 그 복을 쌓는 겁니다. Бурхны улсад ч ороод тэр өрөөлийг өөртөө авж байгаа хэрэг. 그런데 이 헌금에 깨끗하지 않으면요. Харин энэ өргөл дээр би цэвэр биш бол 내 안에 성령을 근심케 하고 өөрийн дотор байгаа ариун сүнсийг 탄식케 하고 шаналгаж байгаа, 소멸케 зүтгэж 하는 байгаа, 겁니다. 소멸케 하는 거. бөхөөж идэг баха. 성령 충만케 하지를 않아요. Ариун сүнсээр дүүрэн байж чаддаггүй. 그래서 이 헌금에 대해서는 아주 깨끗해야 됩니다. Тиймээс энэ өргөлийн тал дээр үнэхээр гимгүү цэвэр байх хэрэгтэй. 정말 깨끗해야 됩니다. Үнэхээр цэвэр байх хэрэгтэй. 헌금의 이 의미가 뭡니까? Энэ өргөлийн утга учир юу вэ? 하나님께서 주신 은혜에 감사해서 기쁨과 자원하는 마음으로 드리는 거잖아요. Бурхны надад өгсөн үзүүлсэн нэгүсэлд нь би талархаж баяр хөөртэйгээр за бас сайн дураар бурханд өргөж байгаа илэрхийлэл. 이것이 바로 내가 하나님을 믿습니다라고 하는 믿음에서 나오는 표현인 거잖아요. Энэ нь би бурханд итгэдэг гэж байгаа итгэлийн илэрхийлэл байна. 그렇기 때문에 헌금의 자세는요. Тийм болохоор энэ өргөлд хандах хандлага 억지로가 아닙니다. хүчээр биш. 자원하는 마음인 거예요. Харин сайн дурын сэтгэлээр. 이걸 우리는 깨달아야 돼요. Үүнийг бид нэр ухаарах хэрэгтэй. 진짜 헌금하는 기쁨을 누릴 줄 알아야 돼요. Үнэхээр энэ өргөлөөс олж авдаг баяр хөөргийг бид нар мэдрэх хэрэгтэй. 그리고 그거에 대한 축복을 여러분들이 경험해 봐야 되는 거예요. Тэгээд энэ өргөлийн үр дүнд өгөгдөж байгаа тэр ёроолуудыг бид нар мэдрэх ёстой. 그걸 경험해 본 사람은요. Үүнийг нэг мэдэрч амталж удсан хүн 헌금하는 것이 전혀 아깝지 않습니다. энэ өргөл өргөхөд огтхон ч хайрын санагдах. 왜 아깝지 않을까요? Ягаад хайрын санагдахгүй вэ? 하나님이 배로 부어 주실 걸 아니까. Бурхан нуглаад өгчөгдөг гэдгийг мэдж байгаа болохоор 배로 부어 주실 걸 알아. Бурхан нугалж өгдөг. 배로 부어 준다니까요. Нугалж өгдөг нэгэн 이건요. 이놈? 여러분들한테 억지로 강요하는 거 아닙니다. та бүхнийг хүчилж байгаа албадж байгаа хэрэг биш ээ. 자원하는 심령으로 해야 되는 거예요. Харин сайн дурын сэтгэлээр өргөх ёстой. 하나님은 억지로 하는 거 기뻐하지도 않아요. Бурхан хүчээр өргөж байгаад баярлахгүй. 제가 그 어린 꼬마들이 이렇게 이제 제 방에 뭐를 이렇게 지나다니면 불러요. За одоо жоохон хүүхдүүд, бага насны хүүхдүүд миний өрөөний урдуур ингээл явж явах юм бол би дууддаг. 그리고 제 냉장고 문을 열어요. Тэгээ би хөрөгчөө нээдэг. 뭐 갖고 싶니? За юуг нь авмаар байна. 그러면 거기서 제일 먹고 싶은 거 딱 골라요. Тэгэх юм бол яг идэхийг хүснээ хүүхэд сонгоно. 그래가지고 가요. Тэгээ явдаг. 그러면 다음번에 이제 제가 까자 들고 있으면 낫다 오거래. 그럽니다. 낫다 오거래. За дараа нь тэр хүүхэд өөрөө нэг идэх юмтай явж явах үед нь би надаа гэдэг. 근데 안 줘. Тэгэхээр өгдөггүй. 하고 안 줘. Ингээд өгдөггүй. 그러면요. Тэгвэл 다음번에 걔는 дараагийн удаа тэр хүүхэд 냉장고 앞에 제가 안 불러. хөрөгчийн өмнө ирэхгүй. 왜요? Би дуудахгүй яагаад вэ? 주는 마음이 없거든. Одоо өгөх сэтгэлгүй болчихсон. 아니, 내가 쥐를 줬는데. Би уг нь өөрт нь юм өгсөн. 그러면요. Тэгвэл яах вэ? 아유, 목사님 여기 있습니다 하고 주면 Пастрамаа гэд өгвөл 저는 냉장고에 있는 거 다 би 주지. хөрөгчөнд байгаа бүхнээ өгнө. 맞죠? Зөв биз дээ? 그래 안 그래요? Тэгвэл үгүй болов. 그러니까 이 축복받는 방법을 모르는 거예요. Тиймээс энэ өрөөгдөх аргыг мэдэхгүй байна. 줄 것도 뺏기는 거예요. 줄 것도. Авах зүйлээ хүртэл 자기가 болоод 받을 수 있는 것도 자기 복을 자기가 차버리는 거예요. өөрийнхөө авч болох зүйлээ хүртэл өөрөөсөө болоод авахгүй болчихж байгаа. 정말 헌금이 그와 같은 겁니다. За өргөл яг л түүнтэй адилхан. 하나님께서요. 우리에게 복을 부어 주시려고 하라고 하는 거지. Бурхан бид бүхэнд ёроолоо дүүрэн өгөхийн тулд л ингэж байгаа болохоос 아니, биш. 하나님이 부족한 게 뭐가 있어요? Бурханд дутагдах зүйл гэж юу байх вэ? 하나님 부족한 거 아무것도 없어요. Бурханд дутагдах зүйл гэж юу ч байхгүй. 내가 그 아이한테 그 까자 달라고 하는 것이 내가 부족해서 달라고 하는 거예요? Тэр хүүхдээс надаа гэж гуйж байгаа нь надад дутагдж байгаа учраас би гуйж байгаа юу? 예? 아니에요. Үгүй үстэй. 걔 마음이 어디 있는가 보는 거예요. Энэ хүүхдийн сэтгэл юунд байна гэдгийг мэдхийн тулд
얘가 나를 생각하는가 생각하지 않는가. Энэ хүүхэд намайг бодож үзэх нь үгүй юу гэдгийг мэдэх гэж. 나는 저에게 줬는데 Би энэ хүүхдэд юм 그 өгсөн. 감사함을 아는가 모르는가. Үүнд талархах сэтгэл энэ хүүхдэд зөрүүлээд байна уугүй юу гэдгийг мэдхийн тулд 그거에 대해서 갚을 마음이 있는가 없는가 түүнийг буцааж хариулах сэтгэл байна уугүй юу? 보시는 거잖아. Харж л байгаа хэрэг 보는 үстэй. 거예요, 보는. Харж л байгаа. 하나님도 똑같은 겁니다. Бурхан бас яг л адилхан. 그러니까 내어놓는 거예요. 하나님이 더 내어주시는 거예요. Тиймээс бурхан илүү ихээр өгдөг. 예. 우리 삶 속에 이 주는 법칙을 정말 잘 배워야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн өөрсдийнхөө амьдралд бусдад ингэж өгдөг, бурханд өгдөг зүйлийг сайн сурах хэрэгтэй. 누가복음 6장입니다. Лук 6, 6장 38절. Лук 6-гийн 38. 38절 함께 읽겠습니다. 38-ыг хамтдаа уншийе. Өгөх түн тэгвэл та нарт өгөгдөх болно. Тэгэхдээ шахагдсан, чигдсэн, мөн бялхсан сайн хэмжээгээр өвөр дээр чинь асгарах болно. Өөрсдийнхөө хэмжилсэн хэмжээсээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэлээ. 주라는 겁니다. 주라는 거. Өг гэж байна. 예? 하나님께 받은 거 드리면 Бурханаас авсан зүйлээ би өргөвөл 그 뒤에 하나님이 어떻게 역사하시는가 나와 있잖아요. түүний араас бурхан яаж ажиллахаа хэлж байгаа. 너에게 줄 것이니 Та нарт өгөгдөх болно. 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. Тэгэхдээ шахагдсан, чигдсэн, бялхсан сайн хэмжээгээр өвөр дээр чинь асгарах болно. 우리는 요것만 생각해, 그죠? Бид нар үүнийг л боддог тийм 아, ээ. 하나님이 бурхан 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 주실 거다. шахагдсан, чигдсэн, бялхсан сайн хэмжээгээр өвөр дээр асгартал өгөх юм байна. 안겨주실 거다. Ингэж асгаж өгөх юм байна. 요것만 생각해요. Бид нар үүнийг л боддог. 근데 앞에 뭐가 있어요? Харин өмнө нь юу гэж байна? 주라. Эхлээд өг гэж байгаа. 내어줄 때, Эхлээд би өгөх үе. 내 것을 내어줄 때, Би эхлээд өөрийн зүйлийг өгөх үе. 그때 하나님이 역사한다는 거예요. Тэгэх үед бурхан ингэж ажиллана гэж байгаа. 보시는 거예요, 보시는 거. Бурхан харж байгаа 하나님 хэрэг. 우리의 모든 걸 다 알고 계시고 보시는 거예요. Бурхан бидний бүх зүйлийг мэдж байгаа, харж идэг. 네 마음이 어디 있는지. Сэтгэл нь ямар байгаа вэ гэдгийг. 교회당에 와 있는데 마음은요, 딴 데가 있어요. Чуулган дээр ирсэн байгаа мөртлөө сэтгэл нь өөр газар байж идэг. 입으로는 주를 사랑한다고 말하는데 Ам хэлээрээ бурханыг хайрладаг гэдэг 마음은요, сэтгэл нь 주님께 멀어. эзнээс алс хол. 그러면 하나님 역사할 수 없는 거예요. Тийм байвал бурхан ажиллах аргагүй. 그래서 이 물질에 대해서 하나님 앞에 정말 깨끗해야 됩니다. Тийм болохоор энэ эд хөрөнгөний тал дээр бурханы өмнө үнэхээр гимгүү цэвэр байх хэрэгтэй. 그거에 우리는 본이 돼야 돼요. Ийм байдлаараа бид нар үлгэр жишээг үзүүлэх хэрэгтэй. 하나님은 이 5가지를 우리에게 본이다라고 말씀하시는 거예요. Тэгэхээр бурхан энэ 5 зүйлээр үлгэр дуурайл бол гэж хэлж байна. 디모데에게 했던 이 말씀들이 Тимотед хэлсэн энэ үгс 곧 우리에게 하는 말씀인 겁니다. бидэнд ч хандан хэлж байгаа үг. 돌아가겠습니다. 부ጻ 디모데전서 4장 1-р Тимот 4 12절입니다. 12 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Хинч чамайг залуу хэмээн бүү басамжлаг. Харин чи итгэгчдэд үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариунаараа үлгэр дуурайл бол. 이렇게 본이 되기 위해서는 Ингэж үлгэр дуурайл болохын тулд 13절 13 내가 이럴 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 창념하라. намайг очтол бичвэрийн уншлаг, ятгалаг ба сургаалдаа анхаар. 창념하라는 뜻이 뭡니까? Анхаар гэж байгаа нь юу гэсэн үг вэ? 끝까지 힘써야 된다라는 겁니다. Эцсийн хүртэл үүнийг сахин хэрэгжүүлэх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 이 읽는 것, Унших, 권하는 것, за ятгах, 가르치는 것에 за сургах 우리가 마음을 두고 우리가 그것을 계속해서 공급받고 이루어 나가야 된다라는 거예요. За ийм зүйлд би сэтгэлээ тавьж, ийм зүйлсээр одоо тэтгэгдэж, үйлдэж явах хэрэгтэй. 그래서 우리가 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 대하여 본이 될 수 있다라는 겁니다. Тэгэж байж бид нар энэ үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариунаараа үлгэр дуурайл болж чадна. 그래서 오늘 이 5가지를 말씀을 드렸습니다. Тиймээс өнөөдөр энэ 5 зүйлийн талаар хэллээ. 정말 우리가 그리스도인의 본이 된 삶을 살기 위해서 Үнэхээр бид Христэд итгэгч хүний одоо үлгэр жишээч амьдралаар амьдрья гэвэл 이 5가지를 깊이 생각하고 энэ 5 зүйлийн талаар сайн бодож, 내 말의 변화, миний үгийн 내 өөрчлөлт, 행실의 변화, миний үйлдэлийн өөрчлөлт, 내 사랑이 더 커지고 миний хайр илүү томорч, 믿음이 더 커지고 миний итгэл илүү өсч, 정절을 이루어서 하나님의 뜻에 합당하게 삶으로 많은 영혼들을 주님의 품으로 돌이켰으면 좋겠습니다. цэвэр ариун байдлаар амьдарснаар бид бүхэн бурханд эрхмээр хэрэглэгдэж олон хүмүүсийг бурханы тээвэрт эргүүлж авчирсан ийм үйл хэрэг явагдаасаа гэж хүсэж байна. 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая.
사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр бялхам дүүрэн бурхан аав минь баярлалаа. 오늘도 주님의 말씀으로 그리스도인다운 삶을 살아갈 수 있는 길을 깨닫게 해주신 것 감사드립니다. Өнөөдөр ч та өөрийн үгээр дамжуулан Христэд итгэгч хүний амьдрал ямар байх ёстойг заан харуулсанд талархаж байна. 우리 입에서 나가는 말들을 하나님께서 정결케 해주시고 Бидний амнаас гарах үгсийг та ариусгаж өгнө. 말씀을 행함으로 이루어 갈 수 있도록 도와주시고 Мөн таны үгийг үйлдэснээр хэрэгжүүлэн амьдрахад туслана. 서로 사랑하라는 계명을 지킬 수 있도록 역사해 주셔서 Би бие хайрл гэсэн таны тушаалыг бид нар сахин амьдрснаар бидний дунд ажиллаж 하나님의 영광이 모든 사람들에게 나타날 수 있기를 간절히 소원합니다. Бурхны алдар суу бүхий л хүмүүст илчлэгдэн харагдаасаа хэмээн чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 2025년 한 해도 저물어 가고 있습니다. 2025 он маань ч гэсэндээ дуусаж байна. 이 마지막을 마무리를 잘 할 수 있도록 우리에게 지혜와 총명을 덧입혀 주시고 Бид бүхэн төгсгөлөө сайнаар хийж дуусгахаар бидэнд мэрэгүү ухаан болон ойлголтыг өгнө. 2026년 한 해를 하나님께 여쭙고 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 계획들을 세울 수 있도록 도와주시옵소서. 2026 онд бид бүхэн Бурхан таны үгнээс асуун, Бурхан таны үгийн дагуу дуулууртай амьдрах тийм төлөвлөгөөнүүдийг гаргахад туслаарай. 모든 시간 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Бүхий л цагт эзэн танд талархан Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.